Se whakamātango fie o le au whai pese mata utia. Longo longo a ua tele wala au lia ua pisi mai le kirisimasi. Ia, ale tātou Blue Wave TV male amataino le porokalame o le tautaia e le leivanga o le afiafi. Le lo fata i taitama o lo tātou mataisili le langi e vea mawhao so la i lo soifua. Wa o lea wata oto i langi toa. Palo fo i mafuafua nga whaata oto le ne yaso la tau. Wa ua manu fo i maawalitia e le tua. Ngā luenga sa whita i tunga iai le pa ia maawalunga lo tātou watunu Samoa. Wha malo le tau watai. Malo le ngā lulue. Malo fo i le tautua. O le tautua o ainga, o le tautua o nuu, o le tautua ino i tu malo, o le tautua ino e kalesia. Tautua ina o le atu nuu. Ia, ai mai se le tautua ina o malo. Ia, wa whaiva ma duty o wala awina o mea lofa ua whaaupenga ina i lo tau soifua ma leo lai le tua. Ia, manatu ua tauta iai. Ia, lava singa o le de yaso sa fita i tunga iai le pa ia maa walunga o Samoa. Ia, whatunga lewa ia e momoli mai ai le nganga tonu manatu na tunga o le dei fo i masina o le dei tausanga. O tato ia te sema. Aso se furu ma le lima o le masina o te sema a tato utalanoa ia te sema. O tato utalanoa i le masina se furu ma le lua. Ole toe masina o le tausanga. Ua furitua mai lano ve mai ia. Ia ua maumali atu fo i ua le toe vaia e le toe vaia se ilo ngai mai ale si se furu ma le lua masina. A o tatou iaila i le vevela o matou ni usila nei i a tesema. Ia e whaafta iai le loto i le tua. I oe. Pea le upore pese fo i le a le e kalesia katoliko e se lo ufia iai vivi i lo uloto i le ali i. E oli lo uanganga i le atua lo ufaola. Awa ua sila i lana au na whawhine. Ua whaama o lalo ina. Vai. O puta wana i nafa mai vivi i lo uloto i le li. Oli lo uanganga i le atua. Ia awa ia sisi aka ko le ori i ai mo tātou vivi i. Ia ua o le soifuanga i ke le inga vivi i lesi e peo whaivor kuri. E aluare kuri ma vivi i o nga vai. Ua me myself and I. Ai se vaenga o lo fau mai ai a fio ngā le tua i lo soifua mo lo uola. Ia whao ngā lo tātou teimi e vivi i ai le tua awa o ia o le na whaia mea uma. O ia e o mea uma e le ase mea ka kou o ingi mea. Au le ala fo i le ala i ona whaataua i lo uloto. Le teimi e tu ua ai le mafutanga mawhanawhana ma tātou sauni e folau atu. Ma whai malanga atu i le isi tu ma laasanga o le olanga. Mai le whai tau o le isi au kerisiano o le soifuanga lea ma le awala o le oti. Whai mai, e peia o kanga kai aru malanga. I lungo le vasa. E fusi wha mawai, wha tō wha talo atu. Ai vai e tunga walu le vai kai. A matona mou mali e tu lava. Kalo aku mai vai ko wa le ilo aku wa. Ai fa mai leo le wha tō wha la inga lei. Alisi tangata lea whai la ungo le tala le leifa mai. A o kako kalo aku ma wha ko wha. A la fo ia isi o la fo ia. E welcoming mai fo i le lai tu le te mea atu wai. E kai pe ia la o tātou. A whato whai whaleolo, whekangisi isi, karie isi, whaangoangoa isi, fia isi, talo mai o tātou lima ma solo, wa o mea nganga whai asoa. Ia e uma e la ua mau mai wa lele, mele wa lele ma whaleolo ua mau mai. Fo i leo le au whae e waa ma le loto fia, ma le loto whaanoa umisia le mawhitanga ma... Ala fo i e look forward aku lesi au vaenga e whakarikari aku le maranga lea. Whapena fo i le whainga i oi.
mai ia fato fala inga fa Cristiano lista itai na fa pena for se fonga le oti fa ko fa ma vai kwa la fo isi la welcoming amenga o ile sipiko welcome mai o Yesu le angelu ia ai mo waila le malosi e taua na vivi ile loto ile tua mau tato oli le nganga pa ia awa e fa fo wina i lo tato malosi ile taimi ile aso male aso awana i fotia lo malosi i me ua maua awana thank you Faye Josephine Peles unga le fionga tamaita itapusa. Hi brother Asiata, one of the songs written by the ile fale o sio wantinga o le fale o moro anko fai konga kusolo masiona doonua ila mar mako lo makua mo ke akula mako sa fai ai laula lo salio man tuala taimina e lua lo tu no lo ko inga la e pe mo ke o mamonga ole au mako ainga sa va le ko mai sa tua e o lai le kakoriko lo pope so se longa la ole sa fa to ama to e fa mako fa mamonga inga kai o fa inga lo ko ora fiafi e mako fa lo ku i fa le lo mako o anti so lo ko ma ia monga ankos kamala ia mo ke akula wello salio ale mela ke fa ya ko ya ilaso o leu te fa pea so mai tu lo wa so mai le waya le fai mafake ka inga lo salio vo ile o aula yo ka ke ngofo ku se fe yo ka unga ka la ule melia le kali vo ile ta lo si ma jo e alu ta lo si ke o nga o inga ngo learning o manga mai ya fa inga le o le lo ke va ya ku le makunana si lo makua fo yo anga maria inga kaimi ya o ai mai se fo yo si mako wa ko inga ma ngai ro mako mo ke mo ko fai lo ko ai ku so o mako ngai o e kasen se ro ka mapo o iso la ko anku e fa solo ala le lo matua tulo me io le fo le ngol le lo salio le me fo lo salio le e fa ya la le lo matua io ya be fa solo yo nga lima mo me fo io ona io ke mai ka pe ala fa why is nana always e fa ile mele la fa solo mana muli angi o ka i ke ku sori ore fa inga e o me yo fa inga ore fa inga fo inga o kama ye mo ke kali ai fo ile ya e se ilonga umanga laule lo salio fato ama faina matu le na tonwa thank you help my ka ko ia le ka ko kalesia katoliko ya se ilonga la uma meio ko ai lo wa fa ko ai lo pe wa awa una ngai yaso uma ke mai ka wa ngai o nana zia mangai anti zio how come me always I faile melia ka ngofia fa solo fa pengi se o lo fa Maria wutum oil kalsia wa ya te oil li ya wa ya te oil ya le follow walo Maria pa ia li tina o le tua tarsi ma tou tanga sala yona po nei ma le tua sur ma tou woti amen va sorry okay lo umanga iyo Maria pa ia li tina yes ya tarsi ma tou tangata sala yona po nei ma le tua sur ma tou woti amen se o lo fale si na tinga nga lo fa o ma tou o lo ma tou fie ma tou fa mo se o lo vai for it and I've learned this lo ke lai kikia o mai leso le mafainga ave ese le lo pe o le yakula ulo sa dio mo mangu pe me o lo ku lo risko ke le ngare umare lo ku ma fa ya ku ngai live mai finga ingua ya pura ka kai longa live following all out lai to fo email out o me nei nam lima ka inga mai ai de savadinga lela foi la na
ia le loto foi le e fiua le lalolangi e kaurue ai ka ki fafikai foi le savalinga ma na iu matua ma aingo se utama aingo se utina ese wapi a usau le aingo kinga mi au makuor mamonga ele kalesis commission op yosanga ta inga kai aya u I sa kawaia ka koriko amako kira fia uma tote ya lena yes, absolutely, Rachel. Ele ser ngaka. Awa aunga kaka. Ma foi desse awori ia le wo vai ku ngo fiso soang. Aunga kaka uma isi kai me la le lo salio. Wa ula. Nga o wi loa le fata waina. O wa loa ke fia o ke sa fai. E o foi la IPC ia al católico. Le ma fai na ese lo taloto. Pese o loku, pese ia mo le tuai le whamalo foi ma o lau foi le whaaftai atu ie so matu ainga sa vaoliko ma ta ilinga ma I na yolo fetu ia tu sai foi o le tutu malo si foi le ngā le tua ia whatalo whatua I le fionga aki e kopo o lo pale le nei taimi ia le fionga ya Moses ya me se fo yo ila tu ma la vo pantele sili fo yo no fa talo fatwa ma ile la wa lo ya ma se o nephew la le ngo ya pio fo le la wa fa ula na soswani ma se ona fritua ya pe yo ina ya le sa na la ya mu yo e ke le la ru wa ku kai me e fai ele o singa fianga inga wa iloa uma mai e oe e ali sai sa ia o le la aru aku inga ai ole na o awe mante oe ke le pese ka koliko o tala no langa o tele fai longa foi ole nganga foi te tauna ia tato o te fili lotu o te fili lotu o te fili le wingo la utala a fai fo ie tele tali tonu I lea lotu ma lea lotu have some respect I think ole nganga le kau fai aku lenga I istanga te mamapo ai ala koukari kongunga that's fine ele ai ama se si o ka kounga o mo I le langi laku fai mamori mau o fele loku sa o ma mea umalai ma se o mea umaya o mea uma o ka ko fai ala I le sava vali I le faatua ai le o le kingo mai o mea anga kele au kai mika ke vai ko fo I le sau ai si ka ngaka ma lato it's all about denominations ya al fesili la ku kasi o ia se me o sau ai fio nga le tua ma kuskusinga uma ia ka ko ki karikongu ia kuspa ia ma ngisi kuskusinga fa o nga ngisi ru o ia se fai upu ma se mau o sau fa pea a e o kinga la kure e ka uaku onga o ke roku a e ke sawa I leo la fa ai se si po se fai fe au e ai se nga ke si la fia se mau fa pe o se kusi pa ia please let me know e vai la I ko suinga o ke fia roku nga le ke ra ku ka o ke roku le o ko me ki ro walu leo la fa ai se si o I se mau fa penga fa mo le mai fa so mai so roku so li roku ku ia leila ngon mafua langa o ke fialu le ola fa ai a fa pe ele ai se me fa pe na o ta ua mai e ke sao se ola fa o sao loku then by all means ku la o ma fofonga ia ki oi ai ka ku fa nga pe le mala mor kanga ka malanga ia ma fu kanga va la lata intimacy relationship with God you have to have that yeah wa ole nganga ka fa ya ku ngai mea o isi o tou a tou fa soa mai tato o mo when I say o tou tato e ye ka nga ka ma ki feelingi ya o ke o personal ya jo a tonu ha nga fo e nga a fa pe fo I e ki fa longo ko yo o sa o ma mai abe ui ka ku ma sia ka lo vai e ya a ko nga fo I mo le nga ye le si tangata o le tele I o le fa so e post kusa amine da ko post ma ye se fa malo si fa le nganga and then 10 minutes later vai com all las pela vai lá po aro fai mai
A o afionga le tua. E lea o ngā ele ngutu e wha manuia ai. Ona to e wha salai. Mai. Alu ia ngā le ka whai, lea lenga ka whai ak. E ke vai ia te leo tātou e hallelujah. Praise God. God is love. God is... Ai ngā o ngā le fia ko mai. E le ia maso uke ai rou aru. Oh my good boy. O le o langa. E tango e te whaima e... before you even post something, na ko sa songi la. Before you even post something, we le post au status. Sila totoa. Po o ani a afianga o ni tangata e afianga. Misa me yo lo palau vali. Lo ki kalangoa specifically ya me. Ele a whainga lo sa i whakamali. It doesn't, okay nga. So le ila liska nga kasole. Manga ya, hallelujah. O le atua o le o la tanga ia, o lo malua papa, o lo puruvanga. E sa oi lo me fi sa ui. Next minute. Sa ila maori, next minute. O ai fa mai, a few moments later. Ai la la fa. Lo mea ai makapisu. Ia o ke kau fa feo no ko nga o me mongo leanga yo me. Oh my god. Ka fa. A o ta fa so foi lele. E a ngalang o le o ta to vai tau foi le kirisi masi. Do you know? E malama le lumato ai nga malama foi ia lo to lua ile me le o ke fa ia ko ia. O aso ia o ke le i fa pelo o langa maka u le ku. O ke fai sa o ala o post le kanga ka o ke le fia. That's me. O le fia la o fa nga ku ngai ngo nga yo uso. Ai kai nga manatu le ui ai o so elo manatu i lunga. Ai ale ngai ngo a pise ngo ya nga fe ni fa kai ka inga. O haula e fa pela o ami o le fia ya manatu le fa kai ka inga. I will post straight uso natu o kere o fia i lau kala lenga e fai mai se. That's me. Ngai sila lea. E nga o manatu le ia ma e a fia la ngonga i mea. Yeah, maybe our wives. Longa ko lua maro ko lua. Ai ele kai ngo kango so nga fa lau kele. Ma fa winga lua. Leanga e a fia i la ngonga ko akele. E oi fai fe au, e oi fale kua, e oi kangaka, ngisi kangaka e pele ya oi. Ore ai o man masalonga we. E ore ale mea wa, nga e meli lo le kua. Esu. Ka kalai lo ai le ki a polo le avangoanga ke rua mulua i markangaka. Nga e fa pe nga lue mai are fiti. E nga lue mai singa au ka mai stere se fai lunga. Kami ya elo, ai lar kai me kami merka kala e kami mai o ia kongware ke. O ia kongware le ke pinginga. Ale foi la wa ele ai so fakura po ai ki kango e ka u ye. It is you. Ale wa kami mai wala nga ke ro fa pe nga o fo nga ngonga e diskanga ka o nga ia le ke fakaka u ku ye. Nga kami mai lola ia ku. E sa o ku ese viruses. Esa o ka sa o ele me lo ko fa ku. So le winga le masangi nga o fa ya. O ke straight tar kangaka, just like how fingor pokaram lea. Ele ingia o fake pages, no, never fake pages. No. Afi o masa salong isi ha upuang isi. No, I don't do fake pages. It's not my thing. Ma o ke le orengia kangaka i rumole kuanga o ke makau le tua. Yes. E mafanga ke le la e silia kula lo fefe le tua. Ngai lo ka amilo fai mengi upuleanga i kuala o ke fefe ke ua wasu e ese mea wo ka kulo wale ngana foi lele. Langa foi o mea e pongi sa ile va ayar kanga karikingo. E malama maaki e sila fanga le kua. Mela ngai. Ele exist nga me o fake pages i lo wolanga. Pa straight up para o kalango fai aku. Au le fefe le ngana lengo fai aku. So I used to do that. Au le fefe gaka. Okay, fine. Easy reason. Lenko vai fo. That's how I do my post. Director alusa orgak.
ai o fa lo ke le a fia I foi sika ko wo mai sika ko mafukanga a or ke le o ka ko se ko ke fai mai fai ko faku ke le ai o ko para ai ai nga mea ya ili sa ola ili ke le ngi ko faku ko ke le honest fo a faia wa ile fia de kanga a fai o le fau kuanga mua o so ikua kalangoa kami ikua kalangoa uso sis se wala ngonga ro fa ngoa ke ka de fia fo mo fo kalangeng o la ko fo ile ka karka nga me o la ko fo ai o ka fo ngiau me la parpala o fe ngoa va kami ikua a ma fai nga so ale pule nga ka catch up ka ska ko fin fa uma ya me that's not us a on mele ole uma enga punga ilunga nga saula ia le afiar ka ngakarea le nga fa yai a wa afia mai amar ko kedi I call that's a coward. That's just from me. Ale mafai nga ka go straight forward and straight up. Don't do it. Nga ya afia ila ngongo iska ngaka. Maki ia le o ka ko fai me fe ma ke ha I ma me uma. Pa it's all o le yo ka ko loko ma me uma. Ilo. Ole so angin nga mor kirisi masingi la ka ko ngoi ka ko le. Ai se vai nga pikefu o ko fale anga. Te lo saule saua ngi le la lolang. E sau ma lo si le ola ka fa valea. Ma le ola ka fa le anga. Yes. Ole ma lo si sau ka fa valea, vai fer ka fa valea scammers. Ka voi la fa valea o a do markupe ngimo. E yesi a inga wo manatua ya le vai nga le. Manatua si a inga le na meli mai tua ya ja u istina fo ile le nga ngo fa dia ko nga kai lunga le pena ave ye ni me o pepa kota fo ilele ai le ko e toto man to mai ia ai la na to meli mai la si ai ngale ia te o foi mai fa tai va siat le o contact mai le fingele le kingale fa mai mali se ka hu sa mo ia o nga ko e refund le ma ko kupe ma me but 2 or 3 days ago o ko vai ko ko meli mai la vale ai ngale wo ko su e fo wo ko disappear fo ile maula le anti le nganga we wo ko disappear fo le anki le ole ai to tau sanga mai fo ila si ai ngale ya ja pe ma faingo ko ka ngo ko fa si la kulunga ia la fa per faingo si ka ko wa mio ele o se ka ko por kalame ka kurikuri ya ko ai ngi ko me ya le la to fa mani no atua le ai na avatu le fautuanga le lei o ina avatu le sosoninga mua ai fa mole awe ke fa ya o mau ka vingi ngale le mawar me nga no ile fa pengar fingo ska kwa mio anga fo ile fa ya to o alu e tongi tu pe o le la ta wa no umalo fa no il tinale mala na tau fa valia ai la tau lo nai lo fa no ya te o hele te meri mai ma e tau mo fai to e fa so mai ha o to su e tu finele le ai I don't operate like that. Maybe ke surula isi ngai kanga ka foi ele they have time for that. Alo winga lo te fai atuai. A fai a ua umanga e fai mai a kia unga ua umang ko communicate ma ko sort out le amarea. That's problem nga uko. Ioi. Ai le fa pela uma enga wo koe ngingi mo fo le fa finge le. Ale vela ko vidi mai a kia la mela win va ko i fuala nga ongoing mar nga me fa pena. Ja, o tatou fa pena. Ai, be careful o tau le mele o tau fa vale o tanga tai tupe wa ke koe suru mai ai. E ora la o me la fa ya ku nga me. First and foremost a loa e tele mautino fa America la si polo fesa le mele. If you are not sure, don't do it. Ora kali nga. A o ka ko wanga ko i fo kirisi masi ma sofia fia. If you are not sure where pe o le ala vale me le la mamulu wai e ke o sure o le kali sao don't do it. Se i vanga nga e ke sure. Ia fa a faile. Ia wa me la le kup.
ia la pe hirka ko por kala mi ole lost and found no tele mana o fo ile na fa nga fa pena ai o lai ai au nanga vo ile ke lo aso ke manga kua e o to tongi me o fa sila nga fo i su e mea lai ka bava ngale pe ko kongi fa sila nga fo ile le ka ka bore ko kongi pili ma paipa ma mori ma ai ka la fuma ia me pi ai o fa nga TV1 sa mo TV4 o nga tu AP sa ke nga fa ia me nga o fa sila i ba ko ke o kongi ia ai ole fa malo si le nai matai le tatou por kala mele le vanga o le fiafi le ngo le la ka ko wanga ku ya sofia fia ya awane i saule si tangata fa valea oi au fo ina i saule si tangata fa valea fa le nganga oi ya ole wa so ke yo sofia fia so le e male pele pe fa nga voice e ma e oi fa nga unu ngari e male pele pe ya sofia fia fa penge ai e mafua ona lua male pele pe e au nga piu ma se afio nga le atua olo ola yo kulu ka kulu ma fu nga e wa fu ipole alo wika ifia wa ifia papa yo au lo ko ro pa e be nga ola nga wa hi ka bri se kupe me uma nga la fo me finge da ngorongo la ko ai nga sa mo po la wa swipe fa fier card la fa pe o se help in nampa me uma ngori mas kupi mo nga se de o lo ma fo la le ai ai fa longo ku nga ai fa mai le kiringi mai ole musu nga la ki fa mai eita no foi lalo ai va ai la mini linga o ile lo moko ai nga fa mai la la o la fio nga le tua ku sia salamo fa mai le tua i o la o fio nga i lo joina ia uane i o ua se ai pe ke nga sala va ongo winga la nga e fa longo ko la e kau wa fier mele o fa nga e fa finge por camaro kupi ia so via nga e kau sa nga la ka fa mai eita a poskoro po eita o ne e nga sala e vai ko nga di foro ki te ia e ma e fa ko ani ia ona i fa ma lo si mole amatanga o le tatou prokalame awa o fo ngi ka ko mai ka ko woro i ka ko issues nga o le poise na yo lo wai list nga ta va tu tatou issues ma tatou tala fa au pa wa nga o le si o le me ma o le ska o le ika ia fa kai nga e kuā ia nga e ika fo ile nga ika ke wa ika fo ya kuila epa ke wa ika fo ya la auri ke wa ika o nga ole ke fakarikalia mai ava tua pe se mai po feu fa ile ku pela kapide po feu ta si le va nga wa fa mawina ile me ole tulanga fo ile le ole stroke ole me ole papa wo le ulu ile o no mai ni wo ngi ulu ai va ai ngai me o wo ki kala ai overu songa kia wa makuai over ki ke pa fa penga ma wo tanto ma fo ka ko ulu kulo o nga wa vale lu lukio ma fo nga ka lu lo nga ngai me o ya ona nei sa ma to wa fe ai le le o nanga le pen o fai atu sa matou o matou roi vala o dia maka o kia le asore ngai sore kai ko si sila mai manto mo or matou vala o lia mo te afe ai le mota le retirement fai ngoi no le pohuku kaua landing retirement i Beachlands i Auckland ko sila la o nga mai ale vala audia o kapa mai ele a koar mako vaenga o pisi fo malanga i Samoa i Oscar ia o pisi ele sunga ya misa o vetu time and tide to wait for no man sawa a fai o vala audia o ka ko a fai o vala audia le o ka ko ave o la inga i ko ngol fale o makuom ko inga tanto le al fa taitele lava ia special thanks
i le tausala ia Hannah Smith ai maisela ia o siona tausonga le tali ia Ivan va ai o le tamala le o le tama pese fo iwa io pese fo ia team tulanga o lotu faolaina ia ai coach ai lola marka ka fai ula mo so oi le sa fai mai o ko sira sila ula sa fa ia ka malo o ila fa to ate e fo ila ka fara se uma sau e su mai ka fara ma kuwa iki o songa le it is well fe ka ngisi lo ma kuam ko inga o milion ia o lo ma tu ni ma to ina nei fa te dere special thanks le to atu le video le o le no fuanga le for these people fuanga le fai pisingisi de retire ma fa so ma le fa te tele lava il fritua ya lupe hiol na o ia lava le tamaita isa moa ya run le la pisingisi mai o lo la tu va ia foi le no fuanga le o palangia ka si fingele le inkia ya ai o la fainga luenga filipino ato to si sila isa ma wai le vano ai pepese ya wo musula ko so o pesi mo ko fe kangi sia ko inga mo ma ko so ta ton malolonga pulia inga u kala fe me ya u mo le mo am ai ele ma faina faia le to tele me ya o me ya si vanga tanga te ile nga pa o ko si sila ko le sa fa ya vai ka ko ia ta ton malolonga ia ona fa wo we le ta bukla mema aya ngamako wo mai aku ai o ka fara pe ia ka fara lai or kai mi ta ton malolonga so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o o lo ia Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers mato te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale fale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fesoasoani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malonga iwa. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo te o saunga o le pele i a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Taimuru watile ua toe se furu minutu tali tula lima whaafira i antu lau sunga kaurwha. Wai kuai mai ringi, yaso a lesa ka kou o, peisa, yese vaengan, yese vaengan kupu. Karo whaku, ia masfole, sir mai mo mai Samoa, i kula, fu mo mai langi ma, ngo kuai mai. Nga umaka ko, kako pespesenga fo ia, masfo ia, lau ngā renga sa whai o. Maola i le maripule. Ia.
ma o shaki uma ia poko fo ngai ma service au nganga kai kasi poko o ngare mak fa mo e ave ingisi o kako mai e ku hoi ama ka me uskari ama wa do poko ma i ka wo Amerika ka wo Australia ia ma ngi foi ngusila le sausila le spirits le moments o le kamila le o so ngai me le kamila ngai pese fa Filipino so le kangi si lo mo ko ho a fa ku foi e ye ka linge nga kia e ro foi fa me fio nga le tua la fia ya o el melilo o wange e va ira pese ka maro pese mo pala Filipino pala. Vai fusinga, vai makoi wa kangi ko inga le. Olo ma ko iskem foi fa pe un ngari ia. Ai le yo la ko ma fkanga foi wo. O pe o kia lo ko foi le ngo fai mer ko foi pes. Vai le. Alo ke li dinga. O I ngo fa ko ai. Le nga ye me ka o pese foi le Cheers onganga. Ai me ka o pese ai la ngonga ka nga fkangi. Kamana nga o ulanga ku se pe mu lo ko malanga o ke le pese fa fia i kanga ka tiu le aina ke le ga mi se pe ka mo le video nga pu ka ko puli la ya wor fa mai nga mai ka ko ru pe le vai le ke ro o sa foi le o fa pe so le o lo ko wa ye ka fa pe ya ula ka usanga fo a makala waru wala nga wenga le la so nga wenga le o ke ro ko ke fa so ko yo e ke lo ra nga wenga le ka fai ala ko we ba vai fa le o na vai ya fa tai ya lupe le wa makanga join mai la ngonga le mai ka nga karo ya fa tai te le le la fa ka ya lupe marco mafkanga ia me foi ngai kinga mo kamal ma fia ka le wole fiolo ma ko mo fare e bo kala ko kanyo le lancha la nga ko me kia ara ko ko no ki ko pe no la ko ma ko le ka ngai ka ngai fo mo yo foi mo so and you know what if I dala fonga I like that no lo winga lo tala e se o fifio ke do o te alu e mi o fa tasi malai tanga tamatutu sa fia ya ila to ya o mo wai pele malosi malai toi panga no le malosi ka so fia ole ma ngai o fa lo ma o le ku wa se mo fa ngo file mu ya me se fo el sami mo le e mo la ko ma ai wa fa fonga se no ngari fa tu alu pe hio ole o midio ngia ye retired o midio ngia mo ya ngo fo wa ila ia ile pe pese ka me ki sa va i ru mo midio ngia e wa mo ki sa va uma e le la o la ka me sa ka wa vai sala la va sa pu ela ka ko pule ya ko pese ia i mo ke le li mo fa mo ala la o manga ko le pese ala shouso ya o te lo fo ya rua tala ile ni tala le wa matua e yo mo fa ke o mo kwa fomu wa ka mo pese e a sa va ia na tu wa ka nga ave na tu o si ngo fa ka ave na tu ku o ye de ave pese ave pese ave ku ya feta matalasi o pese ta ya feta matalasi mana tu le lei a o fa fo mai ma kuini tupa ya ave ma kuini ma moro ma tu leota e mo mia si tato filo inga o le a avele au fai pese ta savea e a savea e mo ave pese pe ave po yes ole courtesy call lea mo le fama i te atua savea ave ka ko fai pese au pese au host por kalame so o savea o maritano ava o tupai kuini mo fanua ma leota moro tui mai le si fongo le tau fo ngara ma mau ia tu le pa fafte su la ko sui le ngai o ya feta e kaunga ele le mai la o fionga fai ma io manatu le lei ya tu ia lo waru e pese o nai taile hem menet ya mata fa uma lo na mele ni tu sang ai sauta tio ave o te pese
ave lo le wa kasi le le mo le tua pa pe Mr. Fly wala ale la fa se era o di e vai kai ya le la io la ai lo le leo o i mo le o le winga ai sauta te ave lo le mo le li o natura ka ke mo mi o ile si o Mr. Fly Mr. Fala. Ia Fala. Ele ongi kuka me. Le pese la kama. Ia, aioi. Na wo sauma o tato. Le ele mo kere mo mia ia iti mo kere mo mia ia ioi. Le wa lava ma ko leo. Ele mo mia fo ingi I ka ka wa le kere ngi leo. Ioi. Wo akosko ba. O ile wo oe o au savea o leoka mo fanua na tulelei ya feka wa fiku ia mo malvanga le ia le ia mo ko le la tato wo ia oi mahana walanga ole host hana ai ka ki kala lole o di ia mai e pulo awa ia la ngai mo mi ai fale la ai ngaru si kama so se ava ngoyo le ai ara ko o le me pulo langa mo o ka ko so me pulo ka ke ai kiro me lenga nga fa ka uma nga awangi e veio era nga ki waru ko scam ngai lo ola e fare pui e wo mi dio ngero ma como ko e nga ru ko re ki ai o le langa ola bodi e ma Samoa o mauma ale o tatou ia le la fai matou masui tatou nei New Zealand e vanga o Mrs. ia ona mai le la tatou langa lai ka kala mala vango lava no ala te tala mai foi o pesenga mo o fai pese o nai au siva e volunteer fa mo mo ngi ke wa e manga ko ke sa mo sa kupi le ngi ka ko kupi mo mai o melia ai afa pena te ya o ele taleni o foi le matua ma fa na o ye isi o fonga le yeah. Let me know me faina maua fo ile ava noa yo ye faingi ngai item pesenga ta ua ya mai ya ai o se vaenga le leile nana ara me fa mi sa fa ngo fa me fo le ka pese ko ke le le mo po fer la langi ke pese mai ai ku fa kasi eu nge ko va ko fo TV ma ngami e ka va ko fo TV ma ka usena ai man ko le basic o le simple o le setup pa ngar sa fa ya ruma ki kala alulo ele ai ni ngi mics le ai mangi ngami ai pese ela sa usira sila kai minga ngo fa malo si ai lo e fio ngale tu kai mira ngai la ngai o fa ko fa mai ngai inkia fo ngai basta Pichon, ai de pichon. Jen, sama wale vano te momodi. Ele se pa to vaenga na fo dele. Ai wo la ngona de temile. Ina o usu le tato pesele a Jehovah Shama. O fa pewa wo la ngonga mai ya le musunga le nga fa singa u fa so fa le nga. Iyo ai de usu le pesele le la ngo ka ngoi a vela fa so nei tamama nei tina. Ai ngo siri mo ma tu fo no fa ngai. E mata alia mai matala e te mala nga ele o kanga ka umai ke siangu. Ya ai na siri mo mua pelo ke si da fia Yesu. O fa lunga uma lima. Fa tulo la ia le ia. O tasi nei o vaenga taua ele misiona Yesu o isi nei o na faalanginga mai ngoa nei o fatafeitaulanga sa o si fia ngai le atua ma perfecta ma apostol ma fai ngoina la lela ir pesela makusu ia o Jehovah Shama, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Adonai, El Shaddai e uma mafuanga na mea o le atua o le ola o le atua o le malolonga o le atua talimanao o ia au maia o ia o le malosi o le kafia ia manga ia voi le au vai mai le lua sa fa ia tuma mare pule fui mono piti lua tau mamao ma me fa pia le ai nga vai mai ale era que calo moi ara foi ka calo ku fui mo o farong ko ala ka calo va ko ia malo aso ma ia la ko ka
e fai le ka ko foi pese a ko mai rola a ko ngeki mai la ka ko vanga ia fai le ka ko pese e live fa ko live nga lo la nga vanga ia mana yo ta to me alofa le ta to le media mo nei tangata ma tutua ia ia fa o mai le to sanga vanga ia ai fa malu e matua fai le alcohol test o lua ia mana tu le masavea ia e matua sia ki le o lua make sure ele se o lua fa sua va ai to te o ia fai mavi inga le tua le nga o fia ia ngi yaso fa tai foi le a tau mis for fio nga ngafta sia fu mon ia o lua fio tu moli mawina le iwe le tatou so ni ngor ngal wenga so ni sa fai mo nei tangata a special thanks il fal tua ya lupe hiol ya mo le avanoa ai kele issues tatou tu mo ai au se talia le fa la vele ne tupo na file ya to ko kia e mata utia le tu e wa ele fo ta il sila ma va ia tu langa fa la vele tu tupo fa penei ai pio le tele au America tatou te va ai me fa penei mass shooting fo ingai ma tu langa fa penei ra fa ko mo America me fo ngir ka ya pio ko puso America pio ma sangi wa no mo lai America le tu langa fa pe o Bondi Beach i Australia sini Australia ia le la wa to update mai tu langa ila to mali liu silia le se fulu ma le ono ma le silia le fa se fulu ila to lo fa mano lia ese o so fa inga le so da nafi le afia fi aseta mama so na tali ile ya to ia lima su ka sangole kama do su pa ka sangole kali ai se fam kala nga vo de le pe lenga mo de lo ia ma news fo ia is fam kala nga kinga o se kama ki de ka kala file mu mai le e ko ma ko fa pe nga se me fa foi lo elang kama ne ia nga lenga mo kama ai mo kia le o se vai nga foi wa mo kaurio ke Bondi Beach foi le se me ese de como que me sapa me se que me sapa o sa pese que pese ka com pe mission pay ya ka ko o sa pe qua como que me ma fanga ia mas foi a le cura ren por me pe le kunga que ren go ele au Miro East Israel Miro East tanta foi mai ai le tu foi le io fa no e le video re na e o fa te tele tu ngo nei video lu ngo no tu langar fa ma polo kan tato ai te lo na u tu sir fi le video le mat tanoi so le tanga tale na lu tu te ko ga ka le si kan men le na le fanga ku lo pula u malos so le ka fanga ga ka ko lo wale le mela na ta o hero fa le loko me tonu ana ta o hero wa ke renga ngas ka ka hole le e masangi me fa pe fango e le ngar pu fango e pu am fasiro banga fika po ska foi ya ka pa ko malo hole le ave esele po me ya fa ki le so le ke fa ko le ko ka ingo wala ki ke lo anga o se sitangata ya wa le me la to o lo le va no ia o vai ya na ma tu ai fa tu le o tato ma fo fanga ya fa tangata a or ka ngaka le ngar wa ku ta ko le sa ye le la au malosi ma se yes le to si la mai wa te lo le e fai te tel to tu ngor video le again la ngole u fa nga mai ma kamale kamiki ya le lima su ka sang le la u maliu le la u maliu le le ngala fa ma talanga e mo o ie e tau no u pole tu no fo ie mo manu le fati e sa mala ti ai ole tu wala lo fo i male fang o nei aso ma nei taimi o nei aso nga dai ele seta la afio nga le tu ale atua wa so fainga ka ngai wa so fainga ta lo winga fo ya ta lo fai se fulu ono silia se fulu male ono mali liu confirm mali liu male silia ele fa se fulu mona tupu manua ti nga ina e ha fia i manai malo le malo ma nisi fo i o ila to o sa yai lea ya ko kisi sila ila le nai ma wa mai tele lu ngole ole New South Sevens mai America sorry Australia
e ke ko ke vava ai to te sila sa mo le fei ko ka mang ko le waka to lo la ta ti ai la lo le wadi te lo le stanga ta wa maliwa ala e waku ka ka le fia ka kiki ka soka ino matua ia mana tu la wa mali liu tangata ai o le vava ia tu le anta wa ile afuanga e fodinga mai fa pe o le tau mai tau tu le vana ta pena pena le nga yo inga le wa o le tu putonu le me pe se aso fa manatu a tangata yu taia. O le aso wha manatu a tangata yu taia. Le wha ngā solo Jewish, au Israelu. E fōlinga mai e a foi. E valu aso o le aso wha manatu ia. Solo no winga o le ana alu le fiafianga mo le vai aso atoa. Ia, ai e le taumati. O le vaenga le tūra i mai ona o le vā lavo isala elu ma Paleskinga. O le vā o isala elu ma Paleskinga. A lea ua escalate, lea ua sau I fafo mai o isala elu ma Paleskinga. Now, who's next? O le vesidi. O yengi Paleskinga mangi isala mai kongo ngi usila. O le kali ioi. O le iai. Ile un tangata fo iwa leipo whapiongi terrorist. A o tangata nuu o lo o iai. O lea ea ngongo ele isa la elu ngai. Ioi. O le tua lalo la ma le fangu tātou sa moa uma a whai o tau whaafonga mai Amerika, Ausekalia, mangi usila. Wai pe yo kako mei na ia Hawaii ma a. Whaamole tau tua ngalo saunga le mu. A e si la fia e oe. O ngingo fuanga ia wai te tau wano tau si la fia ina no fuanga e poto ai ma malilifa ma makele iei kangakange. Whaamole au wale ufua ma ave i o kou whangau, please. E le te tau. E le te tau ona tau. Pei whangane whakaika ingo ka kou ngengi usila le tau o where pito nu o sa kilangi e ka uroka kou iroa kou mua inkia. Papa toi. O tātou I nei wai loa wa leipo a whapenga. A tātou talanolo ia papa toi ia o le ke leo ngai inkia pi e tō ai mai ai o la niu papa toi. A tātou talanoa ia o tau te talanoa I whia. O konga, whapena, wa umana leipo pe ua vai a ka karangono ia o tara oi. O apia. Ia, ma mangele ko sa pe o mangele manurewa o tara. Pe o community sa moa le li fai I. Iyo, a tātou wo ia o tau, ia pe o konga, a ka ko mai papatoi o ingia. O le wingala le tala le tau whaafai ngō fie atu. E au ngā fo I mo o tau ia whatu a malanga mai sa moa. Wa ia isi e kou ke malanga mai kou wha ako angi usila. E ia isi, e malanga sa o me angi usila I sa moa oi whia. Auskalia. So e te tau fo I la, no tau atu whesosoang yangi Auskalia ma tangata la ua iei o. O ano fuanga o aika ngā ka ngu ua le ngu le kungwhiro le pangonga. Wa kasi ngā kungu ka kera kuia me I Auskalia. Ko kele. Kele le pangonga. Ka kaya mai Middle East. Ya ai man tu onu umanga le o Jordan ko so ngo umai ko kongo Israel Iran ya ma Palestina le Middle East ako ole winga la o la tetala a fai o ke lo fa ka inga o ro vesi ingi kia fa ka inga le vatu mo matou New Zealand a fai o le kau ingi kia masainga a kai lo ala ngia so fa piko ingi kia le fai e le se me la ka fero ro me mai la ka fa ngau I pap toi kuro ya me sa do so ke mi for new year fa ka inga ole va tu se fa te inga fa fa ngofi ka kia lo ka fia fai kala I Tiwalia I Tiwalia ingi kia ka kia nga fia fai kala me fa nga maka mengi live ngisi ai mole sa nga le mo ngo for fa pe a fai olai lo lai ingi tensions lai ingi ngi va kau o ku fa penge Walang o tam o kako. La ufaya kwa o kako. Le ataua e na o le tātou talanoa ma fola mea nei oti. Ko loua o le kungu umua le fie fola. Ka ko harunga ngang ko sa ko lou le ngana ma le upu e tō ia maua. Tama foi ko ki o laku ko o kako e mama fie mea le. A o whakingonga. A o aku ngu uia. O le oti tangata nei. It's a normal. Yes. Anga foi kar kongunga foi o kama ia fa musalemi e o la ko kar kongunga.
a e fai ngi me fa pe nga ku so lo sacrifice le nga Saola. wa sao le langi o nga o le fo e fai ar finga nga lo ala e manguala o le oki i ke risiang o lo fasi o kinga i kari ko nga fa ke risiango o se fasi o kanga ka maka uki o se anga sala maka ukia e pe ya o tatou o le mele anga ia ka ko e le isi ai o le mele le isi e makua le anga ia ka ko fa penga fo ila tali tonu fa pene o ni tangata ige ke ila wo ka ko fa yaku so le wale anga ri ko ke fasi o kanga ka kulo ai o le so o le o ngala o ila ko a e fia mo so kulanga prakaiso Mori fa maku. lenga I think e au ngā fo i a tātou le educating o maka uku whapengei le atua. Yes. Le ki ofa mai e fio ngā le atua. E whano le nuu pe a au noa ma le malamalama. A nation without vision or knowledge, it's, it perish. Vai. Longo winga, o le alana le kukupu me whapea. O le kualalo la. Yeah. Whaangongo ngor ko akele o soifua ma umau. Ele mo mista to reporti le a taua po ye ngai Pasifika o mali wai. Le ai ele o mo mo se li poke Pasifika a ke le palangi o lo mali wai. Ai la ina sa mo nga whakarongo mai e pe mo ri ko le ala ngo foi ba ngai ko por faula. Wow. La foi la pi ke ila ko ngo ke la ko ka le le foi su nga foi ngai le ale right across the road la ko fa Paula la ko fa kalanga e ba iso al ba ngai le nga ngo fo ko lu e ka sanga pa me le mai mo le ai li ba yang me foi ma sa lo mi ai ya ke lo foi il melen ko pui e pe ang fo ringa mai ngo ai ma li wa me vole me ku ka fa ngai la Ole la plena. Open ka fa ngala ma ala wo i ma li wo i Ia le la waru kama ala nga o tamale fa monia mo fa ngai leo. A le lima sfuta usanga. E le makua. A o nga kari le fia lu sofa. I think nga fanga mala ua la nga. A le la vea nga a le. La mo le le ko inga le le. Ia, o te le mala ya au Italia po le ale tūlanga le ma walunga o la tau whasalanga in terms of the death penalty. Pe whai au skadia ngā mea. Help mai tātou e a mese a singi. E whaftai fo inisi le so soni mai. El tangata le whai mai, let me I just saw a nice, olea. Asiata, I live in Sydney. It's been confirmed, sulima tangata whioti, including a 10-year-old girl. Oh my God. Sa oi pispala ki ske ki pe. Wow, kalo fai. Oh. Kalo fai singa kinki kira kiki. 10-year-old Bondi terror victim identified kalo fai. Yeah. Ua makua I o nga ako are kirisi masi ringi ai. Kalo fai. Ia le na ua vatulu. O le whaamafa mo tātou, please. O tau fo ia I sini au se talia, pike fulanga I le uma I le melea. Ia, koke le pulasi. E le uma lai I le anga o lea ua afia, o lea lai tau te sisina mai, o lea ua afia I makanga ka ngu au skadia. Wa o le meleanga la le awari ia, o le leo sa o la kouia I tūlanga o no fuanga lai ai sa. Whenga le pi o la kaunga o mosque. O solo ako. A le la ua I fo haru wha solo atoa. Pei e tau mai I fo I le te e ia au se talia I se I le lako langolango ingo. I le kungu mai ia langolango Australia langolango ingo. Ia Isra e lu matu po Palestina. Ia Palestina lango Ia le na. Le winga la alfa matalanga o tau sini o sa kele ka kuwumpa anga sini. O tau Brisbane, o tau Melbourne, o tau I Canberra, maisi yaskeke Perth, please. O ngala fa solo ku inga meia. O ngala fa solo ku ya uko. Laila ngole mangko le feika, kau masui, o le loto fia tau I masui. Le ala fa solo. So please be careful. I wonder if you tato. Yo fa bol. Awa o le kulanga le. E amaka mea mai Bondi Beach. A le la retaliate mai ai ngisi a fa pe fa ka inga. Oi. Isalam mala uri yang fail me dia. Anga ia isala ilu.
ia kali kongu mai la retaliate mai isa la eru ai le fai ai o i Bondi Beach o le la fai sisi ngofoanga so ia o le tu alalo le na o le ma ufu le nga tau fangu ma tau para au le nei taimi proklame Samoa i tafaifia ia fa mo ka ko fu New Zealand ia a fai anga o le alu i le back and save fa kau back and save fali ia ioi o to tonu fo yo mol e mo ngia ile fa pe fo a mela tau fa fe ta to ai awalange e fai ki o pe a fa pe uma en ai ko kupungi meang ai makede pisa ko ma ka wa ku mala pa ya wai voi le si la fa pe e si la fa fe fo ma ka ka ya e tele to e pisa fa pe na pe a o ina tu puni me fa pe ai a wa uma le te mia na fai fa tau ya to e fo ile le ya o sa le mur va ta una Bangai. Ya, ole vaenga la na ma amata mai ta me I mai anga I ya wa ma ko wi si la le angi me kero. File mua ka ko. File murgi. Ora nge ya ku ka ki fiu e lue ku nge ku ngue de kai kai ya. Oli se le ta to tala mana nei ya fa tai I le malo lima alia e alu ile ele tisi. So le o ko ya ko ya ila usunga wa o ya mamongo le le mo ka ka ngoi wara ngale mo lima ya e ba ke le ya pe kai ko se fulu ka ka nga ngofi ai mo o lima lima o mamongo le wa ve ai I think o me fa kupe e ya pangi ya ye mar so sang ye el maro fa kasi ya ko fo mangisio o va nga sa so sang nga ye mo ba mangi o ba la yo ya fi fo nga nge el kisi ave sen me fo le asu mo me fa penga pensing kiso me fa penga so le wingo kam male le mo le ea male yo sa ngale mo I ama ai le si pa kai a wala ngale kisi le mele le wo mo ko ngo ave sen mo me nga le si pa fa fe taison man ye tele o tele yo o ai manono tai o se mele le pa fa dis oi o tele yo ya poli matai o tele yo o lo vai ai o to tele tangata o kwa ko mo so on kwa ngai pe wo alu le Bondi Beach pe wo alu mission pe ya sa pe ngai mo kai ai always o te mafau la va mana ya de af te tele le sa tala ina fiona sui bal mia af te ya ti nai ai ola kala le ka fe hele ya ka pe anga fa pe ai fa maka anga la mangongo wa ro tele mai tanga te yuta singa ko puro ke kira fo ile fia milionga ai ko e pingi ele island like ping fa le island la yes o le merkasina sa mo me ka fonga ka mai fa le helicopter vai le ko ku se ka elen ku si fa le olo helicopter mai lo inga ko nga sa ku ia le fa nga fa le wo nga le va ai yo o mo ko le ya ku langa I pa le winga na la tatala sole ko fio lai o ingo mangongo le si tu malo o le a lipo le rich I ku malo I ku kongo sa mo malala ya kaulanga ko anu felena matua fa sa ta I fau o me ta loa ai le mo e fa ko fo ai matua fai le tu langa fo ile le makua mangaya se makaanga hotel kama fo 7 star au ngi 5 star 7 8 9 10 stars ko 20 stars lele kwa le helicopter fo me ka mixava lele kwa helicopter la kwa le na ilunga le man ya o fi ro wi gor kai mi fo ngai ki ko e de ko mo wo ingi ko o la ko design me o le ngai makure fai pule mo le fo ka le design pa le ngu ngai fio o ia tau pule o lai fufu ngar tau sanga fo tele fa mo tau sanga fo la tau ia mo wai lo le vanoa ia malangai marono time a pori matai ia ele nga taboro ro time o te o ia
ia ai mo fo le fa no fa tara no nei tangata mai ai ngari tai ia o te mau ai ngo atina e me o fo ia me se polo ki ro milionga le wa ia pe ro fo ngai me fo ngai nga mo la mo wai no e kong ko fa le mo ai fa le ia le na ai fa ta ia fo i nei tatu pa anga a malo mai fa e o le fai matua ia mali mai ile e kai so kanga la o ko at least la ko ke o vevesi de melia a mangiangi la lu te vai etu le wingo te vai etu ai o no le se senga wala ngo le utilize le o to e tau wana mai fo i le malo ia fe so ninga mai etu no i fa o nga te tau ele o kau ai misa so le a ore kasi le vaenga mai le lava ia so le a tau ali i o fa le tonu mai a mangiangi pula ko ma o nga fa o nga ia so sang fa Amerika le amire nga ko fai mea o uma so le ko vivesi o ko uma me fai mea ko vivesi ala ko sa ka ma ave me e auction pe fa ka inga mo se ko pe ko fa la ai tu so le aton o tele i va i li le tala le na ona i o tonga ai pe foringa mai o le fionga tama chai pule le na fa le le fia nga i le fai unga mai fo ia le nu bo so nga le okay e pa mo ke nga ba fo mai me nga ku fo ia le na to e mai o me fa nga nga me sa ko e nga ai bo pisa ai po le no agora le ma fo mai ia wa fia ko lo mala nga mo sime okay i ma wa ko na le a me nga ma fo ai pe fo le ka fa ka wa ke le me nga pisa ia me sa ka ku fa ka si nga fa ka la ia le ai pe ona ua afia i male a onga tamaiti la afia ba onga kamiki kapungi kapungi ave o isi fa longo fo no tau ma wo to sa no ngal fo pa bia ua ave kesi ma me fa penga so le ya ele ia ayo kan ka ele mo ila ko me mo mai lo ave kesi pe ya tau ia ore a onga e fa malunga nu mana tualanga ele tulo o pule a onga ma fa ia onga o tangata fa nga ruenga ale malo io a o ele ma facilities ma me umalava ele ya se a onga pos a me se primary school e tu panga no e o ngo ma fa malunga male ma pui nga wala nga aku ku poilangi me o ila ku e ku le ngu ia foi la o le se fa to fa la inga ia le nu tu langa vai nga ia ma se o me fengo fie tala noa ma fa soa ia fa to i foi ai me se kong fie le nga lo nga fai fu le ami ma le foi so ke nga va ku fa ale mi ola te tala noa ma so ala pule ma ia ai awone awu fo ine ia se tulo wa fionga fa ya onga ma pule onga ai le ma fa inga ku na tu tasi ya fa pe tu fa monga ya se tangata la tu fa ma pule onga ma fa to na ila ia le ai la lo fa ma malunga wala nga aru ai fa sanga ku ngu ia ona mai ma waile o mela le e a uru ta fenga ai se fu ki ai fu va ngo fa ngau le la nga afia wa e fai ngu ma ave se kiria ese le aunga ai ave se foi la le aunga ona ave le mangu ia se si ngu se vai e o ki e le ia se si maro ia me nga o me o ka foi la vale fa me fai puli e wa involve law international help mo age ia ka ko fai puli le kulanga le wa o ia fa fe ngai mo fa ia fa fe ngai fa fo mo ngu mo ku malo mo le au o me pakingo ia ai ia o ma fu no le ma te tala noa issues for la tupu mai sa mo me se fo o sina ia te talo ia taulu ai o to ai laufie ma to ai langi le lei ia le tulanga i va le fionga le pule onga ia po le onga fo ia me se fo io o ri fai pule po le pa io le fionga i mangiangi ta foi o luta vai tu pe yo le vai ngale la wilo le mata fanga le Bondi Beach o i ele pu ele ka foi le home and away ia wala me tele me foi nga esa o tala le to foi tu ta to ia sini o sita wala me tele yo ko yes I think pe yo ile pu ele tale ia correct me if I'm wrong o le vai ka kau i wala nga no la wilo ke le
non le matafanga po le foi mataanga ia I sini Australia ia ma fa soa male tunga tu sa mo fatata mati mo singi le ngo ye ngai mo le weekend ia ta ilo pe ma ngai yo uso ia ma ko fale atua tu pola fale atua sia ta taulanga tangaloa ia Alex mo to uma ia o vui foi le sira yo ke le foi si ia ele o Bondi Beach ngai pu me le ka ngaro au la ia o vui le o foi le singi pe mamau ia le mo ka fanga male me le ka kama ke le lo po pe ke lo ngai le mau se mo me le Opera House mo manli me le au manli ke le mau se nga okay singi fa ka singo or foi ia lena talo le tu e wona to tupu mai ni si fa la vitu atu ni fa la vi wa fia ngai ma tato me sia auto sini ole tulanga ile aisa o ato e maua fo I le matanga ruenga o leo maralato ngā ruenga va lua ma le matanga ruenga o tiute fa tai le fionga I le faululunga o tiute la fionga fonoti ia ma le fionga I le komisina o loo iai fa le tu mau I le nei taimi le fionga ia fa masanga le atoa ia ma o tu team fa tai mo ngā ruenga so le ai sa o me pusa moari ai o ke fai aku rala ukala se e alo fo io solo ka ma fau wa ole wari ia ku no le fatua ole HRPP ke le merka un ka pusa mo ale me ngi aran kau ka ke le se kongol mo ka fa ko wa ole wari ia kusa ele ia se me ele pisa me se pusa pisupo ele pisa me se pusa e lengi ai pisa ma ya pusa moa pusa moa ai vai lá ele fa nga me ngo pusa moa ia la o me eisa ia nga o le ke fai atu la utala li ai le leva fo ina mau ale me pito I leanga le atawa o leo mai makangaka fai ngaruenga tu sa o leo tangata ia access I kokong o tangata fai ngaruenga o le quarantine e foi mo malo ko ava no te fai tu ko la ko io le vaenga le ale quarantine ale mefa ale mefa le na o tau sila sa mo ele o au maia ni tangata ele engi so kanga o fai ngaruenga ko o le au mai lava I tangata fai ngaruenga o le fesili numero tasiro mafaufau le ataua ua fia langi me ua sao mai ko konga le fako amau kele ale wa fau sa mo wa mo salo class A le ko kia milion le kilo ia ko kia milion le kilo le class A le la mai bangali o le mere le asiaka o ke ofo ele ma fai ka kinga ofa o mo ku pe va gi fa pengi fa ka mo le sai kuila le ma fai che longa la mor kan ka kele ku pe nga fa ka ku so bangali le fa ngai e fonga ke au mai ai equilibrio mai o tato lo uma tu sa tu lo ka fa ku si ku se o kama yo kama no pari o kama ia o kama fa o nga kiri var me o la ko uma nga bo le tu sa ko fa fa ka o se ni kuila mai o mai no mai o ai sa fa ka 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 kele ku pe ai fa nga lo la banga le e fonga ke e fe la wai e se ba o nge lo ma me ku fongi o ke le o ka le ma la male ni me ko vai fa vai o le va ngai longo e le ka kai fa pen ke le ngi me ngamo hey le lo pe afi mo ngai le mantua le atawa let's fa so it's real talk le mata upula a ko fa fo ngai le kai mi ngalwa wa mau mai wa o ke fa nganga me le o le mau langa kala le nga fai ai longa nga ka wei longa mafofo le nga ia ka ngwa ka o ya America Samoa o I le sa wai mana tu mai sa ia faia ai le I maua ai le I saungi ele I maua mai fa pea so therefore wo koe mau mai ya longa ka unga mai nga sa o le alang kala yes o le mau le ku sa la wa honest le ka ma le lilo yonga mangaku e uma ve ese nga ia ai la ku le sika ngaka e lau ke faia le so suenga now o le information sa o mau mai le atau
from the previous okay le ropo CEO le ir kai minga ir custom processing ai mua ai mai se foi onisio komesina sai e pe ia kangia mai sai ai le va o makanga ruenga ye lua Ele ngā whakasi. A kou whaafonga ngai le saungoanga le highlight o saungoanga le au mai le a tau o Samuel o masanga ma le whionga ia whonuti. Ko I kiki a repeated whaafia mai, whaafetai I le nei a wanoa ua ngā rurue whaatasi, whaafetai mai whaamoe e whaawawai pia. Now the question is, ele ngā rurue whaakasi mai le amakanga? Nanga ngo mo wala inform esa ele ngando kusa ele fia custom de kanga sa fa auru I think ele ole fionga ya fonti pe ya se si sa ye mo e fa ber fa matelanga o e makua musu kanga e ko fo leo e pala la ko mela fa e foi le feke ngai fa mai ole restrictions la ale arkiuki e fa kari leo ye se longa e auto mai fa Fako o mai ala ko o le whainga ai te au. E hilo tari tonunga o leo ai. Le wingo le tala. E overriding o mangare ke leo mea e kakaunga nga lako. E wa process ai mo custom ka leo. Hand over leo. Leo take over le me. Ar mesa I mua sa whaiare fia maka ukia or kanga kaya. Sa whaiare fia maka ukia ma sisia I runga le fual a lea whaururunga. Ole information nga sa o maua mai nga I totonu le nga wano officialia tua nga I Samoa. Ai se ai pei o lea e highlighter sa I kala asivaenga sia whapea mai whawhekai le ngeia wangoa ua ngā rurue. E le ngā rurue whakasi momo. Ai sa ungarakadi e sao. Lono winga la le tioa Godfather a sa sao whaafi a mionga o whainga ruenga kurou ele nga o kiu kele makarango kwai wa o kaile wafu e iai le math le vaenga le official o whako anga masusu enga le quarantine e iai le kiu ke iai le security e iai ese uma ia department sei kai so le kioala a whainga makau ma whaila kou e u e la kou le marosi anga o le vainga o kau hu mai o va e mo musu fo I involve leo Yang ai musu share la ko isa mali. Involve foi leo. E selective foi leo involve. Yes. Se long la vai leo kau kwa kau le. Mas se vele tu. Ele o se mele lenga mo musu involve leo. Olea, e mo musu share la ko isa mara ko. There you go. E ai la ko isa. E mo musu wa foi musu share walanga la foi lo ke lo e corrupt foi le wadi ia nga ko. Ye o kalisa nga. Kusa lai loa fo e la kou e whape e wana shea inga wa au mai ke le la kou ai hoki ka kou ma wa I mea na ta aloai tangatana Samoa o mea ia lea nga whai le ki oa lea ngoa I o le whale le lei o kangi ka a vale manga ngai a isi a wadi e le whai ngā ruenga le pisa mai a Samoa e le whai ngā ruenga I o isi fo inga o ngā ruenga fo I le Asi sila tu ele tūlanga le iai. Ngā runga rei ku se e ka maulunga ku kope mo le palmia. Ma CEO. Le nā. So le, e keke le aku, mai toi fo I la le whamatalanga le ataua I lau saungoanga. E makua I o whaase lauinga lau saungoanga lea. O tangata lea e ukia, lea ua moria, lea fo I lau kawhia wai. Mai rate ngai, ma sosu e ngas, furu wongo I la kou lea ka ua mai. Todo e mai si o faya onga. Tang ai va ai le matanga. Va ai le makanga o isa mo ai pinge fa ma waila o kala lea. Leiki yoa kanga ka mua ia le fainga ka nga kalia maro fo. Kanga ka fainga ruenga maro mangore ka ki pisa ko ia. Ka ko sumoria la ko le. Leiki yoa va ile ko wola leanga. Leiki yoa to musu nei le maro fo. Leanga ua suma lia ko wa mio leanga maranga anga mai ngo mei ko ngo le ku. Wa foi ko ke fia malo ku ai. E nga pisa ai le su e o la o le vanga sort out ko mei. Wa le vanga ser up ko wala ma ko mei. Ai le ki o ko fika ia la au de mali ko. Leanga le upule le tawa from 3 years ago out to la ia pa inga fia me. Ile fast. O le tala le ana o maua mai to ton o le public service. E fia ia fia me wa fo lo makua la fo ia e le so nga ngo ke le lamia
ai feika ke le sunga lau le mare ko le anga uma nga su engi lunga la audi meia ai la tato ia le la ke wo fika ngofi o le mea piko sidi le anga mali godfather e o akur fa nga malo fo maua ma expose ma maua va nga le ai o mai le au HRPP ma fai mai ia vai la wo ke le mai ai sa karur fa nga malo fa wo ke le sa wo ka mo fa fa nga la sa ma fa ko wo ke le sa mo kalu o nga ko la i mai fa nga malo fa le nga asiaka wo fia ka usanga o palmia kulepa wala kolokia se me fa pe nga wa fa nga wala isa fa nga wa per lo le offe foi de wala ben kape nga sau fia me nga fa fia me se me fa pe a foi de ka fa mai ka ya la uri le langa me sur ko lu ma singa a wo over lose furu ka wa rest ma le ango le isa ko kiki la le lose furu million le value street value a foi le no fa yet ese le mali o kanga ka wo popo e fiola le pepelo si la samo e aku so se fai nga malo fo wa aku mauangi meangi operations ngai e te vai in a good mind no tangata umai fa fe kai fai nga malo fa fe kai vai vale america anga le sawa trumpele ya anga le sawa trumpele mo nga o samunda e mo wa ku fai nga malo fo ya ma ke ki me umai ya ma wa ai fa me ya anga le o mai ai le kumu mai angale mai le fase le mo ka ko ole kalanga ko ke faia ole kala saanga wale anga ai mako me pi o sa fai karul fast ole kala saanga ko faia wa mau ai ma to talul fast wa mau o mai ma stir up o mai ma me umangi mau kalu ngai fai nga mal ai e to te sila fia e ki nga ai ma leanga ya o ko ai ole manguia lea more aku ole ai lea ole fai nga malo more aku langa o aia sila mai ole la makang fai ko lo loma ole la su ma ilo utari to nonga foi mare tu wala o ta taulava ona to e ilo le lei fa salanga o melea fai nga malo o angi ku langa o tu la fono de tauna to ta pena le dei lenga o mele ku ele ise si e fefengi ngi faingongi e sa mangi fa pui pe afa pe ngare uma e ka i koru ka i fa masinga mo ko mai ku e mo mai eto ele ai mase siala e ka umangu popole o nga ave ai le o fainga malo ma laughing matter la vai nga ya ko popole so le me e oi ke ro sia ka lua fe sumu le ngo wi sa mo malanga fa ba marongo ro ngo fola e pia asa sa ro se pisini si longa la bo sa mo sa ma fe wai ma kan ngole le melo isa this is 2016 fa melang kala e e kilo o mo kwa kilo la isa ngi sa mo ai o fa kale ye o la fa pisini si mo le fa ye isa a o ye for is fa pisini wow alanga la ke le ngala ma ngai ai o le wa me o ma fo kaminga isa sa fa ro ngi isa ai ya isa fa ro ngi ai o le ko sa me o ma fo le kala fa ngi si o wo si fa pere sole le ki o lo ngol me wo levanga kupu sa mo la fa pisinisi ala fa pisinisi ala fa pisinisi la ele ia lu le street le atawa tu loa nei a inga ia la ufla ta ua tu ala to suafa lenga o suafa wa leva ya sa mo de melea o sa mo malalo administration akuila epa e fa lilo ale isa ia le ke sa wai le fa pisinisi fo ile le ai nga ole maluanga sa la lo street sa nga ole maluanga sa fa e to mo nga ole maluanga pe ole meranga sa ya tu lo altina ya fa ya ma to lo li o ke la longa e kau manga nga orole ia leo e kau su engi me si kau yengi se kalo ka wakele le wa kau ke e pe i wa ngoi fo raid le se fe si nga fo ikinga io ia mau ai masianga fa lenga isi me fo ile ngai mai me kukuila me fa pena
e pauanga ia ka ko ku ia anga ia ele ka u ilalo wasi la fia e ko kele ia u failangi fo lo nga tanga loa Filipaina alo bingo la tetala se e pe o la ia ka ngaka wa ka ko iroa ka ngaka fo ie e faia le mea mai le o se mea fo ile le sa va ai o se fa mai pipisi ya sa mo nga mea io ai ele i fa pe la ile ile sa ka minga le ko mo leva ai sa oi mo leva o la e pasi ai dungo le leva o le ka matu ka ko ka o ia fa pe nga le ka ke muso e ka wa ku ngo fa ururunga o pe no fa yet le ya to I know a lot of things and I hear a lot of things langa ngola menga le ngola e ngola I vai mo ngola I laudi ela le winga ola tetala tate langona tate loa ma mea uma fa pe nga ka ke de ka u sa mo o le va lango ka fa rongo real master e me ka o real master ngala ko fa yer me le isa nga ka ai pe tai pi a ka u isa nga ka mi le ya to Pese me foi lele. Pese masima foi lele. Pese me le hea se ma vau okay. A fai la ka mai le ka faro ngo ku le fai. O fa ururungo meia o fai pisingisi. Ngai are lo ka ma vau. They will never ever fia kilo mai ka ngaka ia lalo. Ai ole kai mianga o mai ai nga o ko ilo ka ma se ia le wa a. Le au fai me mo wa ia resisi o. O tamatonu wa ia le ai fa fe kai fo se fa ku nga ala wele tua se ia I lo ai maka ka nga fa se fofu nga o ko nga me ya ngo dis foi me ngo sa mo sa fa ka kan ka o me ka o me getting poko ele au fa pisingisi malako e pili yaki mai poko ele mai le kai au po la bola ia okay o fo ngai mafukanga fa pengi a ke longa foi lai lola vai leo o wa ka vale ngai ku o ke miuma ala fe o leo oi longa winga ku ka le kambi ai leo lai pui leo a vai le tu faiatu fa fetai ya pe a fa pe o tele ma sani tele si o custom le wai o tele ma sani tele yai ai o tele mai lo foi po le umi po le ale umi le yai le nga rue mai yai le fionga fonti o tele o tu lo ai nana o faiatu e tolo pu lo le la nga wenga le ua va lua male a kom sino leo fa audio lo il termine e po a le tu mau e po hangi ka ko fe ese a inga I manatu malangona fa porkiki e ka kaunga ka ko loko nga kasi o nga o le fa mai le mele a fia ingi ko walo mangi ma ko fanga ona mato foi tau alanga male mato tu atu Pe a fai mongi ko campaign le fai say no to illegal drugs. A fai mo. Ele ka kaulango ko le fia mai por kalamene. Ai ka kau each and every Samoan citizens. Ka ngo ko fia ku le ya ko. E ka kau le anga ko ke sira fia. E kau do ia se por kala e kere ka ko por kalame ai pe. Por kasi le por kalame fa ma ike va ko le tau tai. Lai mo kele a fia landlord vaenga le ku le ia on the street ele o la ko le ma ko fight le avaku ai sea le anga a fainga pau fo io me le mo wai ku pe ngai angi ka ngaka a o tangata ie ka ye se e runga le fa ka wa me nga ko ngwa le fa ka wa me fa a fai o ko o porkiki a fai o ko o fai pisingisi ma me uma o ko la le go coming after use ya le por kalame e viso soangi le si vanga e le wa o kaimi ngai le a tawa o se upu ai se fa ko kuinga e ko kelo le ku o mkanga wengo le no mo fa fe kai le a kawa mo o to fionga ye le nei taimi au ta fa tali esta tu komesina fa fe tai nga wengo o tu lai mai le nga people wants to see result mai la o se la ka ko pisa ku isa le ai le vai pole ai nga vai ko wa sampi mal la kam kiki mo mai kai kamar kam kiki fa ali mar kam kiki o sa vali sapa mar kam kiki lenga ai la ke le ro por ameri fa pe so pole ngalanga le na tonu lava e wingal na fa to ila tala to lo pulo mai ta tau no to ngal lu fa tasi o le isi tu ala lo le la avatu la wo fionga le bingiska kiuki la wo fionga masinga lupi
o le tu ua lalo la avatu tu sa o inunga le porokalami o isi tangata e taua le tou ngā lulu e whaatasi walanga e kūra wa le leiri sa mua pura wa e o tangata o le tiu te sue sue wa mai siaki o mea masangi ya o ingare kere nga maua isi mea o le isi wa henga o le tua lalo e watu ma nai o fui ai o tou wha o ngā ina fui nisi o tama whanau whaatua tua ina sa ngā lulu e whaasaila i rungo wa aia o lea le iku lea ngai malama lama le leika ngaka ia i kuri mangu uma ma meo o hidden e malama lama i hidden compartments fo i o wa ma mea e ongo ngā ma ia e seila ma isi ka ngaka lea le tau te tala noa o le suenga o le wha e fisoso wanginga o mea e sa rau tala lea tau e iei nei tatou sailors were retired ma tūlanga whapena mai wha it whangaruenga wha leo leo e isi kai me wha o ngā ye leo leo kaka fo i oha le whai ma informers informants fo ngai onga foi lao ka ngaka e malama lama le lea kona ma lea kona o menga ngā ai isa sa mo foi ngala ko commission e oi e or kako ngā ruenga e whai whakasi awa lele whatula utala a whaia o ka ngaka o kiuki mai ngai ka ngaka fou e graduate tatu mo atu tiutem ele o yengi o lako they are not experts i le wa i kokingo uma ma mea kuri mangu li lilo o lunga o fea o mea e langa i lunga ai mo mongo ai kanga pepa ma mea e ako ala kouia pa wale mea ianga o le surface mai au le mea e nana o whai atu o kulanga ngā wai ai a wha o ngala tama ia lea wa no not the current sailors I make sure for balanga yelis ka ngaka ele e pasi le drug test e ngaka ele ai ele isa ai makua milion e fa kunga e ile ka fa penga yes why maybe me nga le alinga malo mai le si au wadi e fa mai ya mai drug test e ye ka ngaka lo ke le ai lo ke le fa ya but they are biggest they are the big the biggest sellers mo le au kuli e kamale fa punga ke lo e le ke fong whakanga le isa. Ai a fia mele o le whakau. Se furu kau sanga le whai pui. Te silafia o e Godfather. Mongi ala ukala. O ualu watu i sa moa i le si vai taimi. Ai o maua whawhatala. O tangata pito i main lea kakarango main lea mai mea mai whafo. O ka ngaka e whai kofi ngai le luku. O tangata e whai tōwhinga o nisi sa saira ngā ruenga lea tua whaafewhia ura ure ka ua kua specific wai e ka urore ngi upu ngai lolo e ka le sia pole ai ka koruere upu ngā kasi ro whaiwhia o isi sa whapenga o isi o whai piska ngā kalae ioi ia kaka while mua ko le ke e kau le iloa yes tangata nā lea operating whai pisi ngisi na lafi la lor fa maro fa business la lafi la lor fa maro e kalesia la lafi la fa lo ke fa me don't be surprised o isi e fa sa me ko ko container mo me halo fa e kalesia fa ku lenga ole ai ka ke va vai o mo ka mai menti me e mo mai pusa mo le ya tau mo ngai fasi imagine le kai mi e makua whaasanga kong wai le ami o tonu o tangata whai ngā ruenga ai makua isu engi rung e kau ke i le uma e ngai kau ngu uma ingisi aid fo ngai lai whape o ngi aid mai charity ma waku ngi e kalesia half of that container or those containers o da isa ai mai se a personal yes funge container e kalesia ma kanga kalavaia ele o mea ia mai loku kele no ma ngā container Southern Cross ma langa o tātou e tele na whao ngā mana tō fo i tele o tātou e tau le ki ukea me vaku fo lele e kau e vaku ngai ka uai me o e kalesia ma mafukanga mangu na yaile le tala no tambo mai fo i temia na vatoi me aro for covid wala ku fa kasi ale solo ya ko me alo for container fo yo me ai so ai va ko mai si container yo fa longo nga u ma uka ave nga uka ya le ka u ko me nga ai po vai kele e po vai lele po fia kulo e ma karvi ave la ia le tadi ai le ai lava masea le masesia kinga yes
Mo vai o maka me. Lenga le ko fa ko. Vai o maka. Kusa ua avaku mai lalo le whaamalu oa o mea alofa ole ko viki. Ma ko whaila kako. Ua whememe ai sa moa ua mo o miangi fisosoangi. Ua loosen up whaila ia meo strict whaingale le whainga o kiu keimi avaku wai. Wangare lako wha mai, ia, container ia le, le sau lalo si vanga whaile le Christian something. Si vanga whaile le o le, found o le haeva, charity ia. You know, what ke le a ua lunga o le trust, wadu wai mea ngai kua. Ke leo mea ngango ka whaalongo la kua reisa. O whanga, o uku kau. O mea whapea ngā sao umaku wai. Ai, o le winga nā le tate whaiatu mala te tua lalo lau whionga le mingi ska. Ia, maybe o se vae ngai liu, le tofa. It'll be nice. Kama foi specifically mo le siakinga o au vaa ke kele ia. Ma ngai seila nga ua retired ngai e foi kama fa ko inga nga la kai mi le la fi wale kama seila fo ngai la sikai di mai rumar nga ngomia ai vai nga menga la sa o ko inga pasi uma mai fai ko ai la sa o ko inga run be le si mai rungar ka uno va mai tal mai melia tal fa mai sta lo malos lenga ke nai lenga ko ngwa mangai ke le ko kai fa wi pe fa e fa kure ka wa ma kwa a ko se kula fa so songi so le kongo ba lenga mai o le yo tanga tai ma fa so fo i masta so nga kapteni Samoa le mai ole mana ia fo ile lona fina ngalo na falia no fina ngalo le mana they are willing if fear fo ila ko I miss e ngalo nu e fa kasi le melia man tu awa tu le au su e fo ile le ke mankuanga le taua te me o whenga ruenga whare pui mea iden pe ama koe whai meo self search ua saule li poki ua saule in te aolo le iai ia le maruanga po mea le ule kongo poku ia ke i lo mare pongkare ka e au wa vave mua kakala ese mainga ia ave ese wa rei ropo le ia mai whai le pad wangale mare strip search ave roa loka i le yard ai mako lo la fai le self search ka malanga e mako ai au ili umales e o longa ia afu e mako fa solo le lima pe yese me o kuri mango ia afu ka paku wa sulu hi ko kongo ka manga me ku lo e o fale le ka ua o a uma me fa pena alu binga la tala la ia tama fa na we mala lama fo ko kongo va usa o ya ka manga o fiso swang ngar sa vali ya leo sa vali ki ke au kafa ya ai la arka ka nga ma ya e lenga nga ai o lenga karkala mane mere karkala ya o se fai nga wala nga o ka foi ka ko mai kai fo nga fa ko me fa pengi e se ka mai ka es nanga ka se nga wala le va ko ya me kong Nenga mo ngele ni fo le pe. Tasilena. Hongo kilo ku ko ngala nta bua ba nge fa ko ngala ko. So ka ko do tasila fia. So o se tu ai nga mea e fa nga ana langa e kein mai la experience me i tanga te o atu fa pui le atawa. Ta mo fai na tu e atu visit. Ma ka mo fai nga ku contraband me fa sa inga. Ia la ko ko rua ma ka nga kale. They will do anything. Nela fora nga ala kule rasta isi nga ala kule rasta ka wanga le lau umi ora ale de ise nga me nga ofa ko ya urunga rima seru le ya ke ile fa pelo ke kango rima ri ato nga ku urunga rima fa pongo ke isi mai ruma nga pongo va ile a ro urima le urua e a ro wa ko e ko uru mai ka mai pe pardi io e sa fo nga le fa mau le lo wa Tele yo vai ngai. Ai o nei me uma. E fai ngata ia na tutupu pe fa pe o nai fa tau lau e fa kau kupe mai sa lau kau kua. Ia. Fai nga. Sa o iles ko inga e ma fai nga train me uma. A o lo fa ma o ngi o le meranga o le va o e ma le kua. Le anga e ma fai nga train uma ma experts o se mea. Ai a e corrupt. Ore ma kua e corrupt leng e le sa wala po le ara ore mai mongor kai mi ka oi ore professor nga me a ore ma kua e corrupt lava
Ko kere fio kulanga le sa ro po le se furuli malu su ko sanga e kango maka le ka mo ia ngam kwa ve se ko ko nga ba fa fongo la ko or ka mariu a fu ele se ko ka kere fio la kulanga nga se me nga ka nga le mero ko por kai mingi inga yo ngi ka ko e kulanga nga wa me nga o ye pa nga desperate fa fere me lo ngi o mo ko desperate la fa ka was na me nga la isa o fongo o la ko fa ya so se me foi ku sape a mai mo le si ba so le fa ngol ma singa ngi mo ko mo al ba so ngi aso lulu misi das coffee aso bolele as ko balu search mo wa ya mai ole a faati telina olanga ole o tatou o ile vaitau le nei ole vaitau o le kule ku sa fa fo aso fia o fia ngala ia o nga lele ova a mi valea va o me nga le aku kupu e matua le faatau ina ya le fa no mai o ke riso ai ole a laua lunga ko inga me ya ai beina te faiat o lunga ye aluere ma ua fisosoagiga mo le makagaluega o leole e au te lo foʻi le o moe le tapenaga Amerika Samoa ia i le latou foʻi pito laau po o ai kogu lea e faaeʻea mai mea ia io o ai tonu le sapalaia mai ia a foʻi kakou se gaʻoga kaukala o kaukala mo foi gaʻoga kaukala o maua alu mo foi ai ate au e fa moe foi le tau tatala i tu langa o fa salanga o maka upungi ya me nga ko ku lunga fa alo te fatu ai a fa ye la tu na o faskeki a fa ye uma enga ya e ke fa kwa kilo foi ye nga mo le sia di ile or kiuki ya ai sa ngar ko wa fer salha kiki kere nga ole street values e million ngar street values ai sa le fa salanga nga fa ye e sala kupe ko wafi sa ka ko million ngar sala le winga lana le utu fa ya tule ya tawa o ai le tangata tule ai sa mafaka o isa e ila ye ko inga fa salanga fa pengi e nga o le tatou tinga ina i fuala ma alu ai kupe le malo ma le ku u ka fa ngai campaign say no to illegal drugs angar mai mangor kaimi ele o yai ni fa salanga ma mafa o fa msingonga fo e fa salanga o fa msingonga ia le fa salanga ko ia fa msingonga ia pe fa msingonga fi fo ina me fo le asiaka e lua me ka ora ke ye memo mo lo ka kol ka ka mo kismasi wa kele la isa nga oka mai mor kamila no ngorua kele la isa la ko kuila o lo ka su en el banga pe afenga mai sa mo ngo lo amaka nga kele me yo mo wangi no ngo winga ka ko pui fa le ia ngo fo ko kuila le kele la isa lenga oka ku lenga oka awangi yo sa mo ang fo nga o le isi vai nga ta ua i lo to le a tau ai tapenanga leo martiute la o fionga fonoti o ma ua ku ala loia va ai le e pule au kupe fai lenga o le mate va ayanga i me o lo tutupu fo o le mo ki karango ku New Zealand ma vaenga o puipuinga fo ia fuai mo le nei fo ia tunu sisila auto e ele upu fasa mo ka ko masangi e sirir puipui lor ka konfikia o le si foi vaenga taua o le maua ku kuila le sau shipment ka singa van kaua na vatio to o tafa la u fionga le faululunga o le tute ai mai se foi i le pulenga ma vale le la to le fionga ya tu marvao by the way no to te talo le fionga si o pe mustato no te o no tulanga la le i vaenga le le sau ma vale le sau mo wai ia ala to mo sina no na so tai au a le tu la lo e vatu mo fafkai kele la vale to mai tai polisilia frontier me se fo yo le tatu mtanga no leo ya fa masanga fo mari to pito la wala ngai o faingo fie le lei taimi o le ai e ye le feeling a le atunu u ritulanga al barka peneta la to i se tatu komisina ai a fua i mea wa kupu mai de kaimingai il komisina le ya fo le fa le tu mau por acting commission o lo faya lava nga ruenga
ma whaasolo pia. Ia, o le fautuanga foi, ia ave ai mahalua I lava mo le kausanga a koa. Ina I te iwa mea ne foi wa oso aka ko mo ngai kaimi. Fatoi foi, te iwa oso ia alanga o vaitaimi, o vaitaimi whenga tāne le wa iai o ngos fia. Aluinga foi nali. Ma na ia la le lau alunga le o le maua le mauai. Ia e meange wa uma aso fia ia ngā lo mai foi ia la ia le o le toi ini na me toi fai. Saole. O le foi me foi le ma e pe ko pesa ka ko fare ka ko fongola o I kokuila. Ape man ka ko le lo se ko ru ma mai le se lua. No ke sia kinga ia ali o SO, inga ia sia ki le point of entry, ko sia ki le point of arrival. Saole lei. Sia ke ka ko pe fa le fai kokuila, sia ke ka ko ia. Ka ko ka ia mai. Ole mana ia o la va ia tu le skaili le o fai e. No, le skaili le o vai tu le approach ale komsina le temi nei. Ele se o tau selu I le fionga ia fa masanga. Ta tau e sa pengo fa. E kakaua, faku e kakaua fa fekai I le kakau I pe fa pe o senga duenga o le lei ona. Ona fai. Ale wingo ole tala. O me ia fai e longa kaimi. Kusa e nga o rei cha me nga fai. Kusa nga o rei. Reida ele mea, reida e mga kua e nga. E kaufia ile e sainga. Ni Ya ka fe mo le longa le rate ako rate me mai kele me me ko le ni me. Mai dan to the approach. E mo ka ku fa la ko e mo rate. Sila mai. Ole si intel ngo mo. O le kele o isi me a mai po fele a mai ai tulo. Pe a mai kukuila pe a mai konga po fiki po fe. Lenga wo i va fango ka ye fango ka mai le ku Pasifika. E kau kele ku ia kasia fu ko kuila me nea. Ele ai ona o tutu ilale sa wele va ale ka ko le sa mo va fo le ai. Le a fu i ona tanto li fa ma ka kukuila. Pa ta wona ingalo. Fiki konga. E fango ka uma mai ai ka ko e kau ke kua oi so kanga I nga kai fale. Tasila intel sa umawa. O le tama fo ile leo mai ka manga fa pala lasi solo mea ia nga kai o nga samia ka ko. Fe do ka ko ba. Maka ko va fango ka. Pick up tasile vainga. A fai wo sila ku fo ile ngu ma fio anga. Ke ia wo fai va fango ka ai nga le masangia. Wana ngai me fa pena. Te ia fo mai e o manguia ma ko fa nga u fa. Fai mai ma ko va fango ka. Wo fai mai. A o vangi ele ongi fango ka mo I me ye. O le oe ka piki mai mea. Toi foi mai la le tala le ato. Va ai le approach a famasanga le ufai. Nganga wakua take lolea le point of entry. O le mesa fai e kakokamo o longo. Se yo o le mei kur fali. Se mo kufa. Se mo fai kufa. Fa pe ale awadi ia ka kere o malam. O le o te fai atu. Fa tu fa pe so le o te fai atu la tatala so le ele u te le tau mamaina ni o tau tūlanga mani o tau wala auina ma whaironga. Se a o ngā mea umai le se mea e kau kaki kau. E oi, mai wai la oi le approach le u whai e whamasanga. Kau ma whai e poloka I o le entry e le isau kua. Le anga e sao loi kua. Ia le mea la ngā. Ai la ku longo. Wa o longo ka fia o longo ma ike ne o le fia I e whai raid. Mangola o ia. E fia I e whai mea I o raid. E ako raid mai o ko mai mo masi mai si me o masi masawa. A o leva nga por me foi fia mo rongi ngai kupe o raid ngai me ia me fa penga. A o leva nga ave ka ape ku manga nga me sa. O le anga la raid nga fe o ke mo le. Ai le lenga. Ke le ma mo so fu me. A o le manai o le approach le fo o faile ngai kaimi. Poloka I o. Poloka le sao le ai kua. Ai alu la ai poloka sa o ai kai sami. Wala nga yele se nga fo poloka ya. A poloka wo o me la wele ele. Nga pepe o camera ma me fai le loro ka ko po le la ki me ya. Ai ma nga ya le skai le kele nga fai America pora control fo I. Ma Australia. Nga mau ya nga lungor va ai lungor sami. Sa aki uma le wo uma pu e mea ma me uma fai le
ai koe kau ai oma auange i se mea sao mai lo fangua ia la nganga ka kona fanua fo le ngava usa nga vakule le va ai fa ingoa le si kengi o ko si o ma ko sa i si fo le ala taua na fanua ai kusa le la ko o lai i le ingoa sa o le kengi me i fai le o ria o le nana i fanua ale kusa bawa nga pawa ai nga a vela kusa o le ingoa sa o le o kengi o kaua kengi valo ia malo ma io na fanua kusa ngaruenga fa ko vo le fa ko ilalo le fidi ele isao mai mele anga e afia ia ngu ma le ku ai kusa mele wo ku le wo ia ke ka le vea mai mar ko me singa nga uma ku mai sio ilako ia wa fo kamanga o kama fa ngaruenga ia sa si long fa ngoro ale na i fanua fa aru sa o le ngo akor kinge la ngoro ngo akor iyo ngo fa nga ngar kinge anga ngale umakangaka lela wo ku uri fa isa ole winga e mau mai fe mai nga i fangua me ia nga mai kufa okay aka pe fa mukalngi o ngai mai cha mo kupe mo ya mo le kufa ku esa nga ngai be nga mai in office ni nga mo le fa me pa ya me nga bo me pa ya ba nga ya wo fa case ya kules fa malolo suspend les de kele me sa mo kele me sa mo wow let's go on a break tu malolonga sina malolonga pu foi mai fa o tatu wa fesi tatu isu nga o melolo ka isu sia ka ke fa so le nevia tatu mo malolonga Manuel hatu o lo fea fio ai au kilani li usila e tausa i ria di la e sa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Markel Town i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Jaimelo watile o se fulu te eleono tau tua fa wa Blue Wave TV ma program tau te ni vanga o le fia fia o ma fa soai I vaenga ua fai ma fa ma I te tono tanto o tunu ai mai se ale tūlanga I le whala au fa saina ma vaenga o le ua tau nu ua I te tono o tanto o tunu yes ua lau fa I ai Samoa yes la ua mori mawisi o lai kuka kongo Samoa I so enga ia na yeile ma le vaenga fu so lai fai tono Samoa ma le yes le avatu to tonu mai fafu atu atu no tua oi ai e faftaile e tau peno fai atu o le esenga o pelengi a komesinga mai vela nga me mai ya o le a kawat kong sui lo le approach yes e o so a radio ai awanga I fai nga pa wale ya sa oilo so nga ya la raid o le ase fo nga mea ai fafitai le o poloka o e o le o tau no mai o tatu fanua ala le yo o kuai I tangata o le mama o tu nei na fa ta ma ia mai ia tatu tu lo la au penga mala au maro losi fa soli tu la fono mai limo to tele le tu no e sa ia la awele kaunga Samoa yes la awele kaunga Samoa awele la sengia ai fa fea la o e kau moki ngor fainga la fa kama ia ngi me o fola o fa sai ai mi sere isa pa ngare mele miskiu le me akoa e fa adeli mai wa fa fia fa adeli mai le fa kama ia fanga la o marosi lola ki kapila olo fo le fa leanga a ka ki iba ai fa kasi se me wo fa ai sai mo po fea o ave ai ia wala ngai moni me fa mahoni ele ia se taimi Samoa ele ia se taimi
ua au mai ai se tūlanga fo i lele o ni na yata ngā ore marijuana tūlou e tele ai nao ifo tūlou a susunu mai ma whaatafuna ina a ore kamala lea e le iloa la po where me le umave iai e whatua i fo i nao tūlanga ia mangkua fo e koru ko ngā mai ngā whapenga wa e sen marwane o maranga o ngai me ngā ia makauri e se le aisa le meth ese le ecstasy ese le cocaine yeah se mo menga o fisi kela o fa e ho inga me fa fenga fa le nga o la kulanga fa o maki ai o ai la ai ala afa fo la con le loka le la meringa loka o kemi wa kau on fa o maki fa ani mai ka fu se afi kung mai ai sai o le tūlanga o le whalau whasaina lea o le aisa po o le methamphetamine. Kama le ka o le methamphetamine foi le po le pi. O le kamaranga, e lua o na whao ngā ina, o te iloa ea o le whao ngā ina ia sira fia ina i tangata i le maramalama. E mwhai o na whao ngā ina e ula foi le paipa, le koke vai e kua i paipa foi e ki oaka. Le mau hoi uswai. Le mau hoi uswai inga. O isi la tau te whao ngā ina le foil. La tau te ulai nai. O otherwise, e wha o ngāre kui. Ioi, e wha a melti se sipungi pe wha a melti se meanga. E o na wha o ngāro la i o le tui fo i le whai eide kui o ngai kamaiki o na tui ai la ia lea na i pe ia o le whai ngau kui o koko. Ma atu whafunga mai a le turu. Ia, mai si lo e whikango fia la koukau sami fo i ngingi ora ko ngukuma io ai mata le lai umai tu te vai e mpe ore samu nguko le povi a tu se sila nei ngutu ma fofonga tangata ie fa nga me ia le isa te vai le au vai le mapu yes ele mapu e maru e lue lamu ele o yang purkam wanga lemu antoa le au vai la toia io o fōringa ngā o tangata ma o lato fōringa pe ua pi o fo i lele fōringa. E ese a. Fōringa nā o tangata lato te whaia mea ia o le aisa. O le cocaine. O le cocaine o le pauta. Le wha o ngā e songi leisu. Le ke kango me miki fo i lele. O tuala o le tangata e masani le mea lea. Kama le fongi isu so o a. Le ko ke ia nga ko ke roka nga kaero ro. Pe o sua re povi ho ile le nga i runga ma tulanga fa pena. So o tamala na fola auna. O le foi les. Ecstasy. Ia, ecstasy. Ia por kamanga o fola au. E kele la nga sau kamanga in foi le tablets form foi le le pio kamala ngai Peo lasporo peo lasporo e ke kanguingu e fa mangingo ko ya uto le ia tulanga o ese nga o mahenga ia o le tamala le matua te tele lava i Samoa o le aisa o le meth ia ka uisi o le crack cocaine ka uisi fa ese uma term e fa nga ai ora kama fo ilale nga e matua fa ale tonu ia o e malo ma fau ma me fa tamale e umalo nga kui o e ma me uma pe wa e ulainga pe ke kango ai o nguku po le alafa na e vai le fo ilawa mio a o nga ia le la ta ua tu mo o tou matua le fale Samoa wa le ka ua ka so songa e vai fa ya mio fa nga mo ka e va ai lo watali po o lo wa fine ai mai se o lo to o lua e le moe le po akua e wa ilo ai o e kulanga fo ile lo wa e mafaya ri kanga kaya le kere nga ka wa inga e wa ka ko masang a o le moe le o ke faya kuai ai e makua mo anga o le maka ke le fongi pu lore a fuila ro ke le fongi mata le ngata ile umate vai e tunga le level po ai ko ku lunga ka penga ele mea o tau e ka ke inge ke bingi ya e pe ko anga vo ilele oi o te i wa pe ko ngao se o ela le ke le o loa fa kasi ngai me le wa fa pe se o kama po se o finge po se o kama kenge po se o ko lu se we
ha se sa wie ka ko alo fo mai o le lango ke me manga o se be fa le kong pe fo me ye le o se ko anga o pa ova ele o se to anga o se io pe o pa le to anga po o se tu lango kuwa inga ngapa ma kuwa inga ngapa le ova e o fa fa ngo fie so o po e lua tolu fa le moi e au lo ai po e kolu e le moi so o lo le lua kolu fa le ia kaua ona e va ai lo le pe o se i tu le te lua no ya e vai kusa wa maka ia ka ki fa mai e pasi lo po e lua e le moe ala active fa solo e le tolu fa e te ia wa to tiro tu sia umana me po sia o tali po sia utama wa le o le falling na eva ai o active mai wa amakaronga eva ai e fa ke pa le langi pe e mai to tiro mai ate oe iwe e te va ai e fa e tala no mai e fi o ka vale o polo maka o solo a o le amu wa o le au vai malaungutu e sa eko solo matula tolu fa ona e va ai ro le o se moe nga pepe e te va ai pe o le pe le povi va tu fa fonga le te fiu e kongi e ke kongi ko ko ngam ioi e ke makua e ke makua i fiu e kongi tongi pe o kongi nga e o le moe pe e le koe ango se meka o se kanga ka ferua e ke rifoa o e pisa o e ki ususu solo i au kafa moe nga pepe o le sirea popolenga siaka o le ka kango mea kango le fōu ka vale le ka ko vai ngi usila le wa makapo ngi ere nga makai testing of covered for ngi e testa ile ia kanga kala fa nga fa la au aisa polar ba ko fa la fa sainga le wo fa maro si le test fa fo se fo ile o que le lope a venga fa test ia por me miki se pepa por ase me fa ia le wo fa nga solo o sa mo sorry ko ki ala be ka vale so mo o fesiri pe le o a fia ngi ka vale ile aisa le winga la le na le o te fa ia tuai e o mafso songia ku makua fai fe au o kai o youth leaders o uma tangata ie le tu te tau mafai lama pe fa fe fo ringo le mede matangata e se le au le yo lo to lua ia la vakua o le au le yo lo ko lua kai mi mo vo le lai so o lo po lua ko lu fa e le moya ngai mai nei e vai ya e ko e ka uma ka fefe e vai ya e ko e ka uma ka fefe ro ko ro kama foi le pe paranoia e ya la le sia wa di inga le o ke no ngai e te no mo fi e vai ingu ku e pe ole na e haru pe e ke fai ha e ke wa ko ka uma ka fefe me aro ko ro ngai fai ai fa what's wrong with you e kama voye e ko vai kai ku voye ko sanga ke pa mo benga ya o fori nga hani e ko pa sanga me ke e ba mai mele ke au le ngi nga ai ngo mo mai ko me nga le ngo mo fa ka ka ai o le fili la kamare o le fiu ku li ro ka idi o le fili o kamare e fiu e ku li lu a fo ya ngofo a kama fo ila ya le ya e ngofo ya ka u le fia lo mi o makanga ko sire le yo lute tara no tu sa o fenga ruenga le fal pui
sa officer soani fo i le rehabilitation retention and rehabilitation sa officer soani e design por kalame ka maiki yes that's my other ngaru ngai la wa o te fai ai la por kalame for the youth o mea umala ia kami mai ngai kamai ke vai se kamai ki fa mai wa clean wa office ku isia o kamanga fa ia por kalame ri atu factory so wa mai ka wa le mai li poki o aisa ia e vai la wa chao le mai le u ro kam tak wa mai ka wa pia umi ka runga nga clean o mele fa mai set time good about 3 weeks okay ka koe whenua i 2 days later ka koe whenua ora kai mingi o sa la fai ngoia ya teise ele o leo e teise nei ngoa kama voi le le siro ya fo puroku le fama ya nga mo teise na mai le ngo teise ne fai fake ka inga le o fakule teise I'll see you in 2 days time e ke sa u la o le ya o fai o ke fai culture report la ka o fai o mele la fai e o fai ngor o pe le popo valu le popo ma me o e fai foi le wa o la uri poki le ka fai mo oi wa ma fai nga e fai ngi fe a wa nga ro ai nga ma i mangele le ato e a lu ro fa ku le tese a lo ke lo le ya o tese o le isa me le vai tese va ko ke tese I'll see you in 2 days a lu lo kam le la ku tese nu la isa le o moi e ke vai o le aka le tese le ato wa nga ma firo ai lua so pra so fu ma ko fero i magician le so lu o foringo tisi o fori kai no foringo puro kure fe vai o vai ku agora ngo magician o fa si paso rongo ku mare ke magician look at me ki fa look at me ya e kilo vai e ki ke veki ke sengo so fa ku you haven't been sleeping, eh? Oh, I'm sorry. Vai ka ko ye. Lu ngala na le no te fai atu. O ke mana malele ya i meia. A vai la le te lu no fo ma se auto o lua o le ngia o e ma fai aku. No ke le fia moi langa ya. You know, I'm prepared for this. My mind, I need my mind to pillow. Hawe pepa peule mo e la mo lesa. Ya, olenga. O tu ai nga sikaili langa. Ya, ai fa tai ile nga luenga ale office sili o le tuti a bese fo mara o le tatu mara valele e mo i fo ile tsaga luenga le o le porridge ma la vale ma e kaua pa me o ia sia ka le ka o le si va nga le nga bo mo le fale o ka fa pe o se miskala ngo lango o ke le lopo po se le uminga nga miskala ngo lango le mo mai le ia le si nga le kongole o lo fa ingale okay o fo pa ma sa okay fo pa ke me fa penge pe i ka kala ngo fo fale ma le ma salo mio ka la fa nga ese kongo se ai wale a fia i ka kol malo a fia custom a fia leo a le fo a fia ko male mal fa le a fonga ka sa miska ko ki sa se mea a fia ma se miska o ke se fia li atawa mana tua o le mafua anga le tala anga o me tau drug dealers ma drug lords ma tangata fa tau isa fai fola au fa saina longo ala lang e le ise se tu salone tala anga marka malo me Brazil Colombia ka malo le Pablo Escobar ele ai maseisia e kukusa longa kala anga marka malo le ma fu isia le ngor ka malo nga ia fa ka ma nga ia ma le kele most powerful government people ngai lalo le payroll ka malo o fa amasingo o lo ia malo losi e o ai ngisi sa pele si kenge ko kongo Colombia ma leo si e le so nga peir ka malo nga ko kongi me runners leo la iki fo ngai e o leo escort loli fo i le ki li vai ngar cocaine ko ka malo o le kala anga fa so pico ka malo
o le kangaka le ngonga avea ngaka vanga le iva se fulu pasenge o cocaine ko Kongo Amerika. Maro Pablo Escobar. O le ale winga o le whamatalanga. Le ua o yei Samoa. E le fa ke fa yaku kusa o le ua kilo le au o di ia le ko Kongo ngā ruenga ke kele. Fai pisingisi me uma. E kou ke fiu ai fai mau pisingisi e kou ke le milion ia pau wa le o le vaenga i vape. Mafuanga ngaya lai o ngā o le makua i laua lunga i o le vaenga le kātau la kamalo is the Medellin Sinaloa. Yeah, Sinaloa. Sinaloa. Ngā konga le whakau me Colombia. Yeah. Sinaloa and Medellin cartel. Sinaloa cartel, yeah. O le winga la le whamakalanga. A fai o lea aku ngu ke kele la kou ke whaka. So le o le kupe o le o le angasala. O le whaapongai o le angasala. O le ngau i le kupe. Ngā maafua ngā whaakau umar ka māloa Pablo Escobar le whaamaongi o whaamasingo. Wai whaila oi pawale o ka māloa. So se whaamasingo ngai sao mai ai. O mea nganga manga o ai o le su. A vakua ka māloa mangu ese whaila ngā su ko Kongo Colombia. Inga ua sola ka māloa ua sola wa maka ngai loa ia wa iei ka ngaka whaamaongi. Mana tua mai o le tua o le tala le whaamakalaku Samoa. Awa lavange i kou whaapea o kou ia kou ki corrupt. E le iai ka ngaka whaamaongi eventually o mai kokong. E leaso. E leaso. A fo ka māloa vai ngai ua mangkua ngā halu kokong e operator ka māloa le dirtiest business o le cocaine. Ai halu kokongu sao i kokongu le meka o lea. Le halu e candidates ngā sao i kokongu kusa aku sisi ku ua sao ngā whaipule. Ngā whaipule ka māloa. Ai onga o le halu loe run whaapelesi keinge. Ai manga kuala a halu loe whaapelesi keinge koe sua mai lolo record. Ai koe maua mai ilo ngā record le kaimi o lai se furu valu e on kausanga. Le ngā iailanga ka mai whare pui ka mai ngai o le ngā oinga le ngā whainga involve ai. O i ngā ika ia maraka māloa. Revenge law. A ngā i whaamasingo. Ngā re kofu mea le whaamasingo i whafoe. Ngā whaile case. A lai whaakari a kura au ki e pasika fo ia. Kingi ia ngai. Samoa o le mele o i ka koupe a ka kou le whaiar mele. O le mea lea tau te o ia. O le mea fo i leo ke wa iaku lea ngau ai le ko ke leo isi ka ngaka ia lea ngau pawa. Lea ngai manga o lau ki controllinga le mea lea. Wafo wana koi loa. E sa whawhai loa i ko kongo le pawa. Whaingo fienga la ko deal. Maku ai ngā ko ngu corrupt ia iai Mexico, Ecuador, Colombia, Venezuela. All South America. Yes, even to the likes of Jamaica. Langa fo i mga kua government to government. O ko mo mesa mo me ngā le fei ka le wari ia ia la audi. Langa they want that power one more time. E lau ke whaakanga i ngai deal lia, dirty deals. Who knows maybe me ngā nang kau whaile mlai whaale le ali paka. Who knows? O fefo ingi mea kuku mamalai whaale le mea ke ingo foanga e senta i erko kele ai whai e whai kua whali. Ai sila uko. A kou wa aire kele o malai whaale le whaavau māloa kungu ke kele. E kūla ka laka i le sami. E kūla ka laka i sami wai peise mea fo i lele a masangi e whaale kongu. E ka kaunga palasi anga i le sami a wangi i palasi le me kumoin ka ngaka. Ai aho tau wa ai nei mea na iai ia malai wa alele whaalilo lilo ka mālo leo Escobar. Ou ka le vau. Pea kia. Ou ka le vau. Saka kaunga whai ngā kai whale se malai wa alele pe anga whai i alei paka. O tamai malai wa alele whai sa oa i ngā kai whale. Ai vai ave whai kua i mea ngā oa o la au ke kele o kufaso. E umaronga lean i eika mai wha alele whi korofi roi lalo la au mangi mo kua ia. Mai. Lale winga o le whamatalanga. Ia. O kulanga lea a lele leinga. A lele leinga ngā mataitu. Maula utala lea le ia taua. E sola lea mio lea ngā e kuri ngoinga. Wa ia se pingi e ar pe me foloa.
ia le nala ai vai si kailia ka mai skaili fa mafia o ka mai I run the government lenga fo ele ia ngi au drug dealers fo e ke manga o ke fi million ia ai ke kami nga ka inga u ko sa ka wa malalo ngi u fale alu po e ke kufa tulo ele ia se na me ai tupu a e fi million ia longo winga oi pa wa le me ke o so fai Asiaka o ke pole menge wa o le lakure la koe isa ke kong mai oi mo i loa nge vaenga nge whinga kaya koe down le fast yes o le aisa le la li liu i papo o le fast li whinga paro koe la songi o le ala le na e tatalo i le tua leanga o ia na fua matangi ai nei mea umale ataua ma faa loto teleina le fionga i le ri pale mia mai o le fionga le pale mia o se tangata e mausalilo na faa tuanga faa vai le tu o le wingo fa makala e umaloa le malosi o kangaka pa wa le o ka ko marua papa pa wa le o ka ko marua papa le atu e mo o mia e le la auli le mali e koa ngi au fai ngā ruenga ko koa ma wha mau. E umara ngei kausanga o ile ngei o langa. Ai a ave o kala e mawaru kai au o CEO po o komisinga fau po ai le la filfilia. Ai mai se am kanga ruenga ngei o pui puinga. Ai sisila ngei. Ia le uaru e se akurongo. Au pa au. O le ase mea o le a kapisa pe wha maungia ma e o a yeri suenga. E o a yeri le sao se si mea ia. Ai o le a le mea o le a kala ave mamanga kua ile komisinga. Wai e wako ki whai mai e lengi me o wha maungia. A time will come. Se wha kulanga le lei. Ko kongo na makanga ruenga. O nga koe suengi wha le lei. Ele o vave mauar kaiminga, ele vave mauar kaiminga I langa o le a fo I ko kongo na makanga ruenga leo. Ka ngaka ia ngalango lango ia longo. Ia. Iyo e. E si lua kau sanga ka mapunga. A whaila nga, awala ko ke pole, it's okay. Ko ke laua mara ma ko pelo ma it's alright, ele fo nga mea, o le vango la laua ma ko whai kara wha akupu ma nga mea. Unless ele se lo ngai uma I fafoka ngaka ia le anga kau pule malako fisosoangi fo I nga mea longo a leo ese uma e fai ngaka makuai o ngaka ko vaaya aka o ka uleia le atu Saul ola ulena jala and the time will come Samoa ka ko la lango fo I le ape fo o le o sai e ngola ukala e leila ko la for fa ko kuanga de ka ko kai nga o ko paro kainga e le fai ngo fie fo e le kai mi o le loko sa yor kanga kamare loko le fie e me ala e fai mai ai a fai e mo e kuku mai ya soleanga ngei ma kai mi o le mo mia ngi ko a ele ma fai la auri ko kasi nga fai le me le o le nga luenga e fai fatasi o ai ko me singa fa afkai le ya ko Samuel wa fa masanga pe uma ele feelinga e ke fa awawinga vi ia leli pe uma ele feelinga o ai se isi ko ai sau ko ke nga lulu e fa kasi o ala o le atua ele o ia le mala mor kangaka eoi ai e mo o mia ngi kangaka kokoa e o mai nga lulu e fa kasi a fa yo ile ma fuai o nga ko mumusu e pale mia la auli makule fast onga o lea e la e a afia mai ka ngaka o le malo I mea ngei. Oi ka lo fai. Pe ua onge ka ngaka e aru ka koua kungu ule ataua. Ia ulaia. O fair options ngei e siriak. Mua. O lowi loa o se mea sao ai koe ku ua vangofo. Lua. O lo whaakarikari a se ia umar kong kalake whako a wha uma. Ai whaafufula ia lea mio mea ia. Ma le longa koru. A whaiwai loa o whaamaungia ma mea uma. Kuri. O le upule o le kuri. E le se upule hanga. O le upule lei mo e whaamaungi. Ai le hanga mo e pio pio. Mai le lei mo le ku a ko. Yes. Awangi valia maia e kangaka foilele wa whaia inga
ma le fa ko ko inga e Samoa awana e o la tu valinga mai a ka ko le upule o le kuri o se mele anga ale bo fa ya a fa ye kuri ya o mala unga ruenga ngo unga oi ele anga ni o se me leke le wenga le ke fa ya o se me leke le mokanga yes mal malo male kampangi fa fa ko ke o le kampangi so a kuli la o e mala unga ruenga kuli o e mara CEO onga o lo ke ele il fainga malo which is e ka kaunga e lango ia ma ko nga lu fa kasi e kaulang kuli o ya le se malo e ke lango ia alo e fai malo ia sainga alo e fai malo ia perkangia pe ke sau ke fai malo ni usila pe a fai wa e loa e leo nga kasi sofinga ngalo male fa ko fa la inga malo ai le ole o fa mai la ko kuri la kanga ka poko ai nga o konga ka poko e to fa ma wo lu nga tele maro to fa susi nga o konga ka poko e ke fa kula ukala e silia ku o nga fai ele si kanga ka e la ikiki mai o nga fai longa nga ruenga nga ke fai ai fa ma o ngi e silia ku silia e sili mama ioi o le si pale mia piko i longolongo a o ngiusila a o le pale mia nga famar ka maloa o chimpot o e su kala angor ka maloa o e su one of the best prime minister in history o ngiusila Maro Jimmy a o ka maloa e le ingi failonga ai ke roi le puanga i lau de mai ko nanga ni mere yo e o mai o se pai mia e siria ku alenga o le a manatua o le a tala noina ai a uma e lo pa inga e paule me manga kua kangaka o aisa o lo fa lo ko le anga inga o le aku o lo le fie fa inga ngu wa ma fatu o a uma me uma e ma oka e nga e aru le o e wa e aru ifoi i le kuunga mau I carry on I love I lau whanau le nei maasi asi tele ma o le alua ia maalua ia o ile la o le akari o sole ka lo fais ka mai ki ka sia o ngi so ma ko se fai mo fie nei lo pe akau la kwa le kama le nga fo yo sa mo o le mo afeta la nga e fai ka mi uma a o se kama a o se akali a o se kama ma aba ita to ye a uma ela ai fo mai o la kali o ai fo mai o le akali o ko mesinga vo ile le nga o nga sawa koso a ko i lungar palaka o le aisa e o e nga ka loka ko i makanga nga yo nga au kafa wa va ia ke lo la ka o kai ka fia ka ya mo kai fe koi fo awa a fa e kala ngofa be ngale tu nu isa ka koi inga o ai si ka me kilele te ka kama akari kongo ara ko inga foi le nga sau ro fare pui o mai ai si sui come singanga la ko e mara usi ngianga se ier ka kala le a ore wodi inga le koso ko i maka ka ia va ai vai le fama yo isi po soli ka fia ko inga ia fa pera eu fai nga mai lo ko inga so ko inga i makai o le si vai nga vonge ya siaka e ke ngo pe ma fo le ko o mai o longo mai ken kar mai ko apalai ko finga le ke o fo le ma ai o fai lava inga ia ko e ofi mai lava la o le kongu se apongo e fai on fa kongu me ko ke pisangi mai o i fo yo la ma ko fisiringi ai tanga te sa fai le la to sa fai le peno e fisiringi ale ya kaua ai se a mua elengi kanga kai ngaru rue mare malo e ke ele ma fai langa ava kua ilanga the government and the cabinet would never ever over their dead body le winga nga la kakala e makua i ma o ava ngoa mai mauia mai fesiringia i fo i kanga kai le asa fai le peno pe ai se a wala ko recommending ai ngongi knowing o lea nga ruese siari inga wa kure fast ruese iken ka kare ke fo le ma kurua ia marongo ho ale tu fetu nana tu bela le va no ia ngisi ka mari inga wo
anga fai le la nga runga ke mi fai pa penga lai I ken ka anga sa foi longo fai la nga pa penga lai al pa penga ko me ko pa lai le mo kwa ole mo mianga le atawa ole mo mianga wa te tau ai ona vatu stato komisina fo sui uma makangaka ia saile ona sala ukala le ku fai le anga kusa fo ipo anga I mau ai sa kele wa ka mawa le atawa a fai ele sa o kanga kai I su enga e hoki fo ngar me ala ufionga kom singa mala ufionga pare mia a la ufionga fo yor mingi ska o leo iyo o pomongi anga mala ko kingo ele fo ise me ala atau tu o la fo ile fina ngalo le fionga mingi ska o leo le fionga fo pare mia a me fa pe langa o le fa malu mai ngi modi ma ngi me fa pe nga le hai ele ilanga fa ko approve nar ka ngaka guilty inga ua fa ko ai loa inga ua proven guilty I the court of law iyo e fa ko aka ua ua fa maongia sau sori nga kula fongo inga ua kar sa mala fa pe mai fa singo guilty a o ngai mau kai mia nga morianga ya ku sa lo mama ole pepe me fa ko afa nga ua ngafi iyo ele bingo la tala ele fa pera a me lo proven guilty lo o nga va ai le avea matu langa e tau fia le fai sa o le meka kaun ki lingi ai le makanga ruenga o le to me o ke le trustinga ka nga kala I officer su e temine te lo me mapito I mali o mga kuai I langa o va tunga ke se inga I fonga nga mai lunga ele page foi le I la mutu le fatara no nga le wo vai tu sa loia le misio ok iyo no matamata la ia ile vai nga kipi mai I la mutu ke fia haru fu so ngi la ko fa karngon power vai nga sa o fia turturi pata wo fiu le fai fesili le ka ku ngia fi foi le e fa pe o se vai nga o fai tu au leo wa o ku nga nga fai nga fesili e tau ma fai su ese tamai pu foi lili matu e fai loa tu ai bu fai ku au e afa masanga Samuelu ma le makanga ruenga o leo le fai ngole o le tangi le no batu Paul me fa ka ya le misio la nga karisa o e ma fai le me foi le va ku de email ma as long as o matua lava ma fa maonia ma tulanga o elemene e te tau ona fai se morianga I le va ai na leo ai le information o le fato a o loa mai ai o ke le loa ele I ka ua mai ele leo mai ka ele leo su ele ma ki so ka ai pe yang o fa yakula o kala wa uma faila o background check ka nga kai fa yala case wa uma I already done my assignment ya o ko uma le o fa kumongia and la o kango pe ka hofio ko suafa la o leva kua a o le information le ngo mo mai I fa karanga le ina o sa noa ia le misio anga I prokala me le fa pe mai ile mato le lato to lo longa fo ile close door le fa sa ile media le fa sa ile media before le mail ile hearing le fa ngim fa ka ngai lo le pe yo la lungari le fai mai o le na sa no le tama ita ile ale su ale o leo longo winga la o mai ka ile le mak soka fa mai o le fo ngai sa ngo ma mention ai o le fo ia yai mo rianga ia ke o ka fu nga mo ria ai nga ke le I fai mai nga me ia ke o le la o fa pene confirm o mala o assignment le ngo su e ai ku o le o fe kongu le me ia le ula le pe go fa ko o le ke ka fi ai le o mi fo ko fi lo ngo langa it's a public information ka ngai lo ka o le la o ke fia mala mangi langa le ua public le sa nga sunga loia o ro ku mo le ngari le maka uma yai ala ukala nga file close door hearing ai le ngi me fa pe nga e kala ngo mai yai inga ua ka kala ngo ma u fa so aku me uma nga e fai mai la uka pe nga me nga fai nga mo wa nga ia ai Albango ngo kikiro ye. Ai same o rinka ngo lo ia male leo. Wa fel lo ia leo ka ku me ka pu.
Le foi ye le fo te lo le sunga ta mai tai lo or ka mai kai lo ye foi le ku ya kia kai minga le representing ya mtanga ngo le ai lo wingo lo tala o le la o ke ia ku ile information le o le o ngo foka ui o fa mai or tangata foi le kangi which is o le representing ia ilanga su o le foi ye mo liang but e makele I kala ngoanga kele I ka ua mai fo ia ke ua me po ai ola fisiri la le ke fisiri o ai la kanga ka ye mo ria ngai oi le la fisiri nga le ke fisiri ko ngo ale ka ua mo kanga absolutely ngale paua nga or kanga nga o maua mai la u intel fa ko ko inga nga paunga or kanga ai le or ke ngele ale su e la pila u maka ele o ia so ole winga la le ute fai atu ai o mako ila ngonga ya maro ufa ngongo ai ole a kau ka fiofi foi au ki fai dolo wingoa le I need you to tell me and be honest po le ya ole me le wa engofo ai kusa in other words wa engofo fa vai le so ngora ukis kusa ola take nga and I have every right lang o lenga vakurkang kuso le lai folinga mai o kalaianga e au mai ia ke au e pe kau ole ai folinga mai o ele se kau kiria e se mar mera kau nga vesi all over that's good enough information and kau nga e se mar case ai ole a ko fa e ko ku ia la ufa se ale ai makanga ruenga po ole ale mafuanga ai ole fai fu ole kala ai o fe la le kangi nga wo fa o mai ke pe afa pe se mai si kuso le wano fa malo si le case le wano fa malo si le ke la le wingo la utala a le ke la maua mafua anga le e o runga le euskadia ongo le wala ku ke ngesu ele mala ku ka wa ku fo mai ora or kanga ka fo ile le kangi mai o le fo ye kanga ka ye kangi ye kanga ka le or kara le misio le fa na ai la e a os boto va ai la o a mo kengi waka ko va aila ka ko ile mele ale makua hoki ele mea ai nga uma nga fai e ngalo ia oka ngia uo leo lai ko kongol makanga wa uma la nga ka uma ilunga background ya kia uma e ka ai lua wa ilo ko kiki o kango bange ya ku lunga le lisi a ko ha me uma ka oi oi ale wa vatu fa tuanga aula ngonga lo fa ngongo le atu ye menga ka ngo yes afka ile sheinga menga ngoma maka you know wa umang avela ula uia take ile unga le fionga ile famsingo I respect that okay respecting a fa unga bo fa ai e ui kulanga e fesiringi ai le ese unga fa your case le mai case ai sikangaka ai ole ale ya fainga le nga ongai nga fu a mai ai ngai le ko fia se la por kalame ya makulanga wa ka oko ai mar ko fo ya kula suru fa ya te ulaya o ke le wale fu ke vai ku nga wa ngai on mai ya por kalame ale ilungo le la por kalame ole kamai ki ne fa karango mai ia tu lepa ale kai yo re ku ngai ai pa wa me o ke ku maka ia pela ke solia conditions mai ainga ya orenga luenga foi e fai fakasia ka ko foi mai e alo fa i ka ko o nganga mat pokalam ya malango wa uya ko e poloka mai ngam pokalam me uma so ore kulanga foi le sa o ka fa ngoi ngak pen ka sa mo ka fa fe fe lemsio pa pe mai e ka kaunga e la ku e ko runga le box e korosi oi pe fori nga fori le ma la ku e lo kai oi lo kanga fo ba nga le o ngo le wo open up le mon maule le kala le ko sa ro mo si fa pe kai ku sa ke so mai ke sa mai fe pe kinga ese mamma o ke nga ele ke ku sa ke nga mal fisilie pe no fa mo dienga ele vale le a mi le o ka karango so o ka tiro o mo kwa family inga wa kau le kum family inga le in mori anga me manga mia a foi le te fa tu le anga fo ile o sana mele o ye yo le loia ai le o sana mele o se su
tu lo wa marolo ia wa na exira fia ka we ku ngui I uso ma ko fa finge ma felengi lo ia ngi psila ai o na mana tunga ia la ona o yo le lo ia la ku mai le la ku le la ku ke malanga vaenga le so of course la le ate wesa wale tala no ai wo wata o so mai la na tala le na fai mai e te tawana o ai ko fai ua e ko karia ia mo ko mai ko karia ia mai ia ai ona e ma fai fo I ona ona e ma fai fo ina ona e ma fai fo ina e va la nga ke loa la vana te loa ai fa tanga fai a ukulu mai nga ese ola ukorosi mai ke a umara uku ku lungo le sum ese sa u ukorosi la ngumu a uku ku le sum sa u la ngu uludi et do lo wale ai na pauleo no mo lo le tamai info folea e winga I kanga ka leo ke fa mo I langa su enga ai sa unga ola ngofo mention o me e ngo vai ele case paua nga me ngo va pe okay ora ngasu mai sia lo ia nga sa fai mai o nga ngasu ili teitai mingo yengi si nga ma ngasu manga ili teitai ngo mingo I o nga me ke pai foi la he was contradicting himself e ka sia kilo o se lo ia ala ko fengu mi ia tu lo me to follow ia na tala la le wingo fa metala fa mai ola o keise ma wala lo Wai ka mo fa mai illicit case ma walunga I lo utal tonu It's a criminal case. A lera ofisiri la a fai lai ke lo o se case ma wala lo vai ala la me alenga e fa me ka ora ku samo Wai ta mo me le wingol tal fatu you are contradicting yourself mate nga ori lo ko I fuar kanga ka lo wai pa unga me a ekolosia e mai mo le ro pe ke kolosia ko oi ia e lo peke kolosia mai o kolosia ko e ia o mei nga fai paloka manga mea ioi wa o e ko ngwa le nga la inga kele o mea pepelo ma o mea se nga fai ia o e sa o kala o fai ko mea nga la nga o e nga ko nga suai mea I lau activating or super sengi nga e sa o la kala e sa o la nga lu fa sa o mai ele famasingo nga o ko apili nga se le mea nga e fai e o fela e lo ingo fia ka mai e nga me ke nga su ke causa nga feiol mai au ke se mo nga o ke se mo fia ke se mai fia pe kinga le ngo fai ai me nga mi ka ma lo ke se nga yala na ai mana tua mai o le tau te mala mala o male tau o se fia mai ma fu anga nga sa o mai fia le lava evidence na va ko le a foi la nga o le nga ye lo ngor kai milia po le le mau post ma me uma ka sent solo e kanga ka kokongu I fa makalanga le anga mai fe anga fai ma me uma nga o se foi fa e kaupe a fai va ko ola pi o kanga ka fai a oi so of course la o so soangi nga ale ai le corruption le so soangi nga me ai aka ko wolo I le me sao le me kongu e ka o lo fia kama mai ale nga pai o Brenda le nga fai case le nga lo ia case lenga pa fa sa o mai fa masingo nga le fa vare valea o lo fai unga fai I se full pasengi le nga fu ai nga kele le vesi mare ngasu sa mo karu oi yalna ora ura kadi nga fai ku I sia ulo ia le ke kau so ai I le case le mai sa kau fa ro ko kele mai ia ola utala le ia tua an le se yaile e ku ele po vir ke islea ela foi le ola utatalo le tu fa kai ape afa ole wo korokolo ku si kau kilingi le swamp le kongoro mkanga ngolo le kilingi ese le au faisu esu e pelo ia le au mai kai le ro foi pe ke wa afia ngame kilingi ese mai mau kai mi mai o ke le lopo le ale mo le mau mga mi ara ko se fa ya oe wala ngai mo le mawala o kala no la o video o ko se fa ya ke o ngam le sina me o lo tu fa ya tu o peise ko se hit and run ko se ka ka o angi ko se wele alo fa longo ka ringa longo le video ke kiro le video ya langa foi mana tu ta sile tangata tulo ta sile tangata te va ya tunga la lau mai tangata isiona to wale le nan o fa ya tu I upuya
e ai la mafu anga wo akai fa mai e yo upu ia na fai e ngali ile ia tia mo oni mea mama a fai la e sa wa o ke le lo he uia o te le lo pe no fa to tala ia au mai e tangata fa pe mai a inga nga ile o ro la mafuka ia a fai la e ke sila fia o e ke a inga ia I ma e lo ai mama ia o ile upor makai fali den fa mama ia o el meranga o ia la ia mama ia o el meranga ya lenga o ke fa longo ku ila tau tala no e fai si fa fia poto lo tala no lo sunga le lilo ia ile tulanga fo ile le e ke kau fa mai e ke fa ku sa upu man tuana fa mai a fa ku sa la ia upu nga fa ia nga ile ungari o hanga upu fa o te lesi counter su la longari la me la fa musi we fo e mo kolosi o e lesi la ko counter su nga fa ia nga ana no fa longo be afa pe o le winga sa o le na e tau mini ai o le su fo mai la na tala o mata o le mata upu le su le batu ha u le ngari ile o se me vai tele a le ke va ia ku upu ia nga fai o upu o le ai lau me mei maka I fafale a fai la o le te va vai tu fo I wa me le la lau mai o e kangaka le ke va ia ku I si post au mai fa pe mai o ke le loa e no a fai e se ten e ko fa fo I mai la ukala ai a fai e ru la wa ke so e nga o ke le au fenga o ke loa a usu e ngai la ai uma e ngai sau pe ke ko e kau so kanga e ke ai ngai I kanga kare ke ru mafuka a fai la e ke si la fie o le me ka o le maka I fale o se mea e ke mas fa ko fo den le ai la keep it to yourself le me nga iyo ko fa fo ia kula la kala nga mala upurunga ma e kiri sau fu e fa nga ko nga kala ilunga o kiri o mala mala fo po yesi fa kanga nga ila lor ka ko case e ke sau e ke kala ngoa ile me lea iyo ile la ofisiringia fo ile lo yo ro ku ya kia se ofisiringia ma nga fo ila le wakipi mai wala ya fu ya ila mutu le ma auto mau auto ye le ka ko video le se yo ofisiringia la le kulanga pe o se me ka kau le sau le ri le kala ngoa le mele pe ka fa ma sau fai mai e vai le ya awa le fa pe la elo yang fa ka ngai le o ke kala ngoa le mele ai le fa ka ngar ka ko ngoe o ngar case ala tala na fa tia el nam ta tal fitu le ya tawa Ola se mata penanga mo le update o le tatou wa la ka pisa mo ka ki mo ka ia ka horisia le umoias tatou be ya tu le aso fa nau ma le aso soifua tonga le lua se furu ma le lua tu sanga sunga ia Sisa Vili happy 22nd birthday fa foi vinga ile tua wa le mai o le antali Sisa Vili lo lua so ma lua tu sanga fa tai ilanda tu singa I lo wola tupu ai ia lo fangia ele tua lo wola ma ia foa I disiaso se tele mo lo soifua a lo fa tele mo oe mai I lo ainga I usila Samoa lo papa malo nana I Samoa o uso matua fa fine lo tina e fa sisi lo tama ia mano ngaloma lo telu vili ka lo fai o fa tele o le alo le o se uso ia mano po o to fa ia ngaloma lo telu vili ya tamai tole lupe foi va ese a osiona tali ile wa tole lu so mbel do so tole wa mako kuari le fa ko inga foi ngalo mai ka ko fangu vai tele ne sa palai mel tatu ofisa ia ai lo ia o ka ko ngwa le ngaro ngakari so ia fa tele tole uso masio tausi ia polo so ngol filofi ia ono le tausi nga foi o sio walo ia te vai tu le tama so le lo na tina ya manuia lo dosu lo tu sanga Sisa Vili ya usta ile lo tina ya fa manuia le tua a populista tu sanga stele lo soifua ya mai al programa ka fra ile sokayo ale to asia tabali atawa to fa soifua